Hermana Evita, imaman tukusanki. Hay, Imaman tukusanki. kay utani kay revistas manta y más tach kutinaita. Ah, suma. Tukusani chay. Gabriel, ¿puedes compartir la música? Multimedia, ¿no? Ujú. Ya está preparado. Súper. Hermana y Julia, buen día. Quiero ver a mi sobrina, me voy a conectarme, ha dicho. Chaypi casa. Carmen Jardín, chaypi casa. Ñaqataño conectakan. Ay, qué bien. Wally, Saludaykulla, uyarimuchasunki. Vale. hola, Carmelita, ganar pavanqui. Carmen. Manchin, que ahorita. Chaypi casa. Buen día a todos. Hermana y Domitila. Hermana Domitila. Hermana Evita. Buen día, Anita Domitila. Y me haya kusian. ¿Cuál es la no hermana Ri? Raps wale ay. Buenos días, tía Julia. Hola, Dani. Wale, conecta Camunchi, ganar pavanquiche. Claro, tía, hay que ser puntual. Eso. Hola tía, buenos días, ¿cómo están? Hola. Buen día. Wale, ya vale. Buen día. ¿Cómo está? Así que chupero, chica muy. Uyari. Chica muy chévere, como cuna. Vale. Sí, munay kutukwini. Sí, ya saigitsi, ya gallarisunchi. Suma. Entonces, Torreman House revistaban gallaris pasunchi. Muy bien. ¿Alguien jamás hakanguits, hermanos, ne? Toku pikunats visitas de Shawai Chaykunapis, kay tanta kuininchema. Kallarizun suk takita takirispa, chay taki casi 70. Ninta, uyarita, munakta, maskamunan. Entonces, chay takita takirisun. Pantallas pe kawasun, chantuk mañakuita rosun.
Mañacusunchis. Jehová me agradeces que shayku kay diamanta hasta kay sumas tanta kuita wakichipuas kaykumanta. Agradecekuyku chaymanta Jehová y yanapayku sapa uhniykuta sumaqta uyarinaykupa y chay uyarisqaykuta sunquykuman chaynanpaq Jehová. Kay mañakuyta y kay tanta kuytaman saqayku makisniykima wawayki Jesucristo sutinpi. Amén. Suma, alguien jamás akanguich entonces, kay tanta kuyninchayman, qallariykusunchis, torremanta hawa revistata. Yachakuspa chaypinin takirerqanchik hina kusisqallapuni predicarani. Predicación manta parlarisunchis. Tukuy noqanchista invitasqa kashanchik comentarimuna. Tapuykunaman kutichimunapaq. Orjosa kashan Eclesiastes 11:6 manta chaypinin muhuta tarpuy, mana samarispa tarpullaypuni. Entonces, imaynatachus predicación mana saykuspa chaymanta parlarisunchis. Y matar ruasuman sumaqta predicarinapaq chaymanta parlasunchis. Entonces, kayta directo tapuykunawan qallarisunchis ñawpaq tapuynin párrafo 1paq imaynatata Jesús predicarqa chanta imaynata yachachisqasnin predicarqankuni. Ami Jesús ga predicarga tukuysongo y chayta yachakunante que munata yachachisqasnin piski kianta predicar nanchirta. Gracias, Ami. Sumas. Chaypi un fotito kapuanchi, ¿chale? Chaypi mate yachakushan. Chayman parlaremos suma. Y mata kawasenchis. Hermana y Eva parlaremos chay fotito manta. Aricha tikusancha maya kusancha tukaisipusira predicación tukuinepi yachisaqanku. Entonces kikillantata Jesús paynawan kuskaqnata predicaputa nerqa. Pay wañupaqtinpis paywan kikillantapuni predicanankarqa. Eso, gracias, hermanita. Y chaypi reparaciones, imagina kusisqachus kashanku predicasqa. ¿Echane? Entonces, ajinata ruarganku. Kawasun kunan párrafo 2. Chaypinim, párrafo 2 pitapuy. Imaynata Jehová Dios ñawpa tiempo manta cristianosta bendicerqa. Imaynata ñawpa tiempo manta cristianosta bendicerqa. Pitaq kutichimunqa. Zoe? May chikarunas nas sumak uwiñaykunata hapikuku por ejemplo Huactapeca 3,000 runas hina Gracias, Zoe. Suma. Entonces, Maitapuni bendicer, Gabriel. Arichantapis kay Hechos 1:8, chaypita promesata, ¿no? Jesús gosharka apóstoles nino. Y chaypi nisharga sumas ayudanteta, sumas yanapata pay cachamusonga nispa nisharga, ¿no? Entonces apóstoles ninta. Y marayguchayta, y marayguchus chaypi ni imagkinchus ganguna nogamantata testigos hina Willamunkichis, Jerusalempi, tukuy Judeapi, Samariapi, hinallata kay halpas tukuy kuchus nintinpi. Charaygu kunan tiempo piki killantat Jehová Dios bendicirizan, y tukuy halpantimpi hermanos ninchekman, Willamuskanchek. Eso, sumasta bendecir, ¿eh? Párrafo 3 y 4 pastapu y isken. Uskahne.
Y maraikuta hermanos ninche Joaquín lugares pimana predicaita tillancucho. Zomi. Wakin lugarespi pisi runasllata wasisninkupi tarinku chay runastak mana villamanta yachakuyta munankuchu. Eso, imagina. Es que acá está poniendo y matatas que chagana pie chacus. Mi mamá está para la Margot. Kaya sunche que aunque runas mana uyari waktinchekpis imaynata kusisqa siente kunche chayta yachakusunche. Eso. Kusis jalapuni predicanapi. Sumasta yana pausunche entonces. Y ya no ganches página predicuchanche. O ayanch makuchi manche su carta escribinch mahaywanche. Entonces ya kikusuma ya. Pero imatar wasoma kaipi yachakusu. Pisis unaslata tarispapis kusis jalapuni predicanan. Párrafo 5. Tapine. Y más pita asca hermanos ricukun. Y más pita asca hermanos ricukun. Hermanos René. Ari, entonces hermanos ninchaja tukuisongo predicay munanku, pero chaywampis mana wasinko pitarpaita tiyankuchu runasta. Wakin lugares, por ejemplo, edificios pitiakun, urbanizaciones, chepitagri, guardias nioskan, kumani yayguchi munankuchu, o si noska, invitasca runasha chay lugar man yaygui akinkuman. Wakin tagri, wakin hermanos tagri, campus pi predican, campus pitag, wasera pisilla, karuta zinanku tiang wasiman chayanankup. Chay pitagri mana pitaps tarpay atiyankuchu. Eso, imagina. Tú cuichay más tiene, ¿sale? Párrafo 6, Paniwan, si más tintas predicación ta pescadota hapiwan kikinchasoma. Y más tintas predicación ta pescadota hapiwan kikinchasoma. Hermano y Escobar, Vicente. Ali paigani wak uraspe pisca ring chay wak lugares más ring mana chay ring wak hinasmanta pisca pescado ta harpe runas mana tarin chay no ganjepes kikilantata predicación pe ruwasuma Hawari nai imainatachos chaita ruwananchekta. Gracias, hermano y Vicente. Suma, entonces, chaita, reparación ya estaba. Fotitos canla, chay fotitos mantaban para rimsunch. Nim, párrafo 7, pastapui, waj horaspi, predicasun chay, y matas can. Waj horaspi, predicasun chay, y matas can. Hermana y Domitila. ¿Entiende la saguita, hermana? Ari a veces en la mañana lluxinchik, mana uyariwanchik chui. Y trabajo picashan, cherego cambian urata en la tarde man, a veces en la tarde hasta uyariwanchik. Entonces achaita ningi urata cambian wah uraspi hasta pescados tahapisuman. No gachis, mercado más respaps mananen 2 de la tarde manta hasta 3 de la tarde, o sea, 1 de la tarde manta hasta 3 de la tarde. Tiang mercado que tiempo yo can con ensay hora te predican a suma, Eso, suma, hermana, suma. Ya, repara con sumaste estudiar gorgan, suma. Entonces, chaita, o aquí no ganas pata caipe, uyarisen chaipe. Sagrado y mata en la mañana, chay sagrado. Predicación, tu tamante ganante. Pero caipi ni chance orata cambiar y sumas. Entonces, tarde en picasti arreglo y matas o asum. Tu tampi arreglo casti y matas o asum.
chaymanta parlashawanchik. Kunan qawasunchis párrafo 8 chaypinin imaynata Eclesiastes 11:6 nisqama hina predicación pi ruwasum. Imaynata ruwasum. Vilma? Eclesiastés 11:6 ni amas hay cuspa tarpunani. Entonces, en otras palabras, amas hay cuspa sigue predicando ahí, porque hay como hermano Davidina, painin pasasan wasista, mana yo se musten guataman coteji, ajinamanta brunata tarea estudio pagina ahí. Eso, suma. Chaypi fotito capuens. Entonces, chayta kawasuncha y chaymanta parlaremos del asunto. Entonces, si matacha y fotito pejaba sancha. Horario ta cambian a man para la gente. Pescadores estos runas estaban predicando. Y matacha y hermanitos ruargan. Hermano Isene. Chay pizikon hermanos ga entonces kay nin ko mejari predicrio shango. Chay pitagri wasi chosag llama ta wa chay parlarim rank permani picancho. Chay wasi octagri trabaja kusharga yo akhladu trabaja kusharga. Pero hermanos hinchas ka orata cambian chisirai gusincos. Chay tay tardin. Chay pitagri kay konan chay dibitu psikunchag tarpan wasinkupi. Eso, suma, hermano. Entonces, chayta ruwa suma, no manche. ¿Sí, chale? Suma. Jepan tapuini, párrafo 9 manta. Y matata Joaquín hermanos ruanku, mana wasinkupi tariskanku runason predicanankupa. Y matata ruanku. Hermana y Domitil. Perdón, hermana y Marta Fernández. Hermana y Marta Fernández. Ya. Bueno, Caipilli separanchi, sí. Mana, asca hermanos rap, mana wasispi o tu tamaño sispaga atisuman yoxita, parques, mercados, chay negocios nincupi ima y parlarita. Entonces, chay chantapisga, chay publicaciones, tazikuchinchisga, hapikuita nayanku, aceptayanku, chay tatarino ganch kalpachakunanch kasan, ajina montañata predicanap y chay resultan, porque no hay pata ejemplo y tian familia testigos kunita kanku, mercado pitarergan. Entonces, gache Japón y mercados picalles parlarinak. Eso, gracias hermanita y suma. Entonces, chay, pescadota hapinap horarios cambiacus un lugar este chega sumat wilayta tsuns chay pi fotito kapulawanchat echane parlashan maipita runata tarisuma y chamana wasimpi taripaqtins maipi taripasuma pitas kutichimu. Hermano Isene. Kunan zikunchik chay hermanos ninchajo predican como awasip kayankutashu ni pien. Chay paygun chay wasiyoqtaqri oficina pikashan yankashan chay día chay hora. Entonces hermanos ninchajri bueno, tal vez chaupidiata o ajoritata nankui kallipinata predicación puede ser chay oficina punkupi. Entonces chay pitaria tinkuma. Eso, suma. Chaypa, carrito tienen, entonces chaywanta, sunasta, tarilla sumanta. Suma, kunan jepanta, tapusunch, párrafo 10, nin, y mainas mantata, predica suman tukus unas manchaynapa.
Imaynasmantataq predicasunman tukuy runasman predicanapaq. Hermanay Evita parlarimun. Bueno, predicar tukuy cambiana basta. Chisia instituta tarde, sutiaita mediodía, no haga che jatus pega mediodía manta hasta las 2, 3 de la tarde parlando. Chantapi chisia 7 de la noche ta callanota. Trabajo ninguman yoximusan paikunawan parlarianita. Suma, hermanita, gracias. Ajinata Suma. Jairo. Ari, hermana Karina ahí, yuyaychawashun que paiga u cartitas kelgari, chantapis sabekun wasisninkupi. Entonces, hermana Karina manta yachakun que tukuy runasman predicanapaka, tukuy manta predicanapaka kachakunanchik kasanta. Eso, ajina, Suma Jairo. Chaypi fotito capullawan chata, ¿chale? Y matas Suma, pita parlarimun. Gabriel. Ari, hermanos ninch parlarán kuhina chaypinin cartitas necta, parlarita tinches, ¿no? O chelgarita tinches. O chantapis, como la ditun picachan teléfono necta, ¿no? Predicaita tinches. Bueno, kunan tiempo pi chaitas 2 años, ¿no? Cartitas 2 años, teléfono necta, chay teléfono necta parla Sánchez, ¿no? Pero kunanga asuan kepaman, entonces icha wasimanta wasi yosis paga, entonces kai kikin métodos tas varisuman, ¿eh? Chay tamana neita munancho, bueno kunanga wasimanta wasi yosunchis, gongapsunchis kai wah métodos manta, son mal. Zuaita tinchis, ¿no? Zuaita tinchis, cartata zuaita tinchis, teléfono necta, predicaita tinchis, ajinamanta dos paga, tarisum ponis unas. Eso, ajina. Gracias, Gabriel. Suma, entonces chaypi reparan, ¿sí? Esta fotitos. Subtítulo ni runas mana uyariwahtin chaypis predicanallapuni. Pasa fon sepa tapuini. Y maraikuta haska runas Dios manta willaskanchayta mana uyarita munankuchu. Mi hermana y Marta Fernández parlarín. Bueno, kaypi reparanchis hina askas runasqa yuyanku mana Biblia manta o Dios manta yachakuyta necesitasqankuta. Chanta wakintaqri Diospi mana creenkuchu, kay mundupi ancha ñak'ariykunas kasqankurayku. Wakintaqri chay religionkuna pura huyaq kasqankurayku, entonces kikinchawanchis chaykunawan Diosman parlaptinchisqa pay hina kasqankuta. Entonces chay trabasqa mana uyarimunasqanku Biblia mantaqa. Eso, ajina, suma hermanita. Párrafo 12, mascarismo Filipenses. Capítulo 2, versículo 4. Norma leeripuaico. Ama allinile kichestaqa masqaychaychu, mana chayqa waqkuna allinnintapis masqallaychayta. Gracias, Norma. Tapuy párrafo 12 mantani imaynatata Filipenses 2:4 nisqama hina predicación piswasun. Y chapiche hermano David manta parlare suma ejemplo kasenpai. Hermana Domitila. Kanisqama hinaqa sichus mana willasuman nuqallanchik yachakusunman chayqa mana runaq allinninta masqachasunmanchu.
Y nuqanchik chayrayku willanchik wasimanta wasi kunamana atikuqtinpis wahyashanchik wahyaspayri aswan karusman chayashanchik chaypita runa masinchikpa allinninta maskashanchik. Hina, chayta ruwashanchik, pero imata waqkuna allinninta ruwaspa maskanchik, o imaynata chayta ruwanchik. Porque paykuna ashka problemas niyo, mana uyariyta munankupish, hermano Janet. Narika itapilmanta entonces yacharikusumi paynin wasiyuqta Bibliamanta yachachiymunasqa pero wasiyuqqa mana Bibliaman yachakuymunanchu. Entonces paytaqri David taqri imata ruwanri nin chay ratpacha publicacionesta Bibliata haych'aykakapun maletinnin. Chaymantata k'achallamanta parlarin imaqtintaq mayachakuymunasqanta imaqtinchus mayachakuymunanchu chaymanta. Runataq chayta reparan sut'ita chay hermanopi paypi yuyasqanta piensqanta. Ichapas qhipaman chay runaqa cuentaqa kuyanman parlasqaman k'achikaqtinchikqa cuentaqa kuyanqanku reparanqanku nuqanchik allinninku maskasqanchikta. Eso, hina. Sutimanda, reparanqanku chayta. Mana parlallasqanchiktachu. Pasafo 13 tapuynin, imata ruwasuman runas willasqanchikta uyarinawanchikpaq. Imata ruwasuman. Zomi? Predikashaspa runasta yanaparinapaq hina chayri uyariyta munanankupaq hina parlarinchik. Por ejemplo, si wasiyuq wawitasniyuq kasqanta reparanchik, entonces paywan parlarisunman wawasta uywanapaq chayri familiapi kusisqa kawsakunapaq imastachu Biblia yuyaychasqamanta. Eso, entonces sumasta kawarishananchik tiyan, reparananchik tiyan parlaykunapaq k'achamanta. Párrafo 14 man risunchis, chaypi niraq tapuyta ruwashaspa mascarina Proverbios 27:17. Leeripuasunchis Vicente wasitam qunqarqapuni sutinta. Eso pay leeykamunqa. Yesuqa Yesullawantaq awsakun. Zonatapis zonallataq aswan k'achaman tukuchi. Gracias, sumata leeykampay, suma. Entonces, kay leesqancha imagina, imaqtintaq may allin compañerowan predicananchik. Imaqtintaq allin. Hermana Evita. Imaqtinchik compañero predicanato imaraychus imantach parlarinanchikta sumaqta aywan parikuspaqa parlarinchik runaswan tal vez uyariwanchik sonqatunku chayanchik maytataq kusikunchik imana uyariwaqtinchikpis watiyqmanta imamanta parlarinanchikta waqlatupi parlarinapaq wakichikullanchikpuni uraq hinaqa ima textota rikuchinanchik imaynatachus parlarinchikta ima kushka parlaripa yananakunchis. Eso, suma, hermanitay, suma. Párrafo, jepan párrafo manguna yaykusunchis. Párrafo 15. Chaypinin, imaqtintaq Jehovamanta mañakunanchikpuni tiyan predicas rinapaq. Imaqtintaq. Hermana y Julia parlarim. Mañakunanchikpuni tiyan porque Dios manta parla rinchik. Entonces payqa Espíritu Santowan kallpachawasunchik parlanapaq. Eso. Chay ati yanapawasun. Chale sumaqta parlarinapaq. Ajina. Gracias, hermanita y Julia. Kunan párrafo 16 partapuynin, imaraykutaq Bibliata sapallanchikpi estudia y kusisqallapuni predicanapaq yanapawanchik.
Hermana, y natividad hablaremos. Actividades, ¿sí? Ya. Ya. Kaypinin. Kankunallataq tutita riparankichik. Diospaq munayninqa acha chayqan payta kusichiyta kasqanta nispa. Gracias, hermanita, y natividad. Suma. Ahorita, chayman, estaban ya para ir hermana y Alejandrina. Ari Biblia sumaqta estudiaspani Jehová astan sumaqta riqsinchis. Ahinamanta neymana iskayriaspa waqkunaman uyarita atinchis. Eso. Chaypaq yana pawanchik, ajina. Suma. Jepan subtítulo nin imahtintas kusisqallapuni predicacionanchik. Párrafo 17 paq tapuy nin imaraykuta Jesús kusisqallapuni predicarqa. Imaraykuta Jesús kusisqallapuni predicarqa. Hermana y Domitila. Jesus runas mana uyarita munaqtinkupis kusisqallapuni predicarqa. Imaraykuchus payqa yacharqa runas Diosmanta yachakuyta munanankupaq kasqanta. Chay tiempo mana uyariqtinkupis asunqipaman yachakunankuta yacharqa payqa. Dios palabranman runas. Eso, suma hermanita y Domitila. Suma kallpachakun, ajina. Chayrayku kusisqa predicarerqa Jesús. Charay, mana uyariqtinkupis. Párrafo 18 paq tapuy nin imaraykutaq predicasillanchikpuni. Imaraykutaq predicasillanchikpuni. Hermana y Evita hablaremos. Y maraykuchus predicanchakpi porque el Señor mira Jesucristo, mira Juan y Pusaspa predicanayan kutapi mispa nerka, apóstoles minta, kapacharga, no ganchapis chay arikusunapa, y mainatach chay encarguta gorga Señor Minch Jesucristo, chay hinata ruanayapuni tian kusispa predicanayapuni tian. Gracias, hermana Yamita. Ajina. Chaypa, ¿sí? Chantaps maya chanchachi, pikunachos. Dios pa kamachinman tukunganku. Chayrayku predicanallapuni. Párrafo 19 pa, leeris un 1 de Corintios 3, 6 y 7. Chanta tapuita ruasuncha. Hermano y Roberto leerin paico. Ya, kaypinin, uyarishawan que mana? Ari, lee cam. Noga plantarganin, Apolos ta harparganko, Dios tajri, viñachillargaponi, chairaiko plantaspis, carpapis, mana y machus kahchu, hasta wampis, viñachig Dios tukui y mapa. Gracias, hermano y Roberto. Suma. Tapo y entonces, ya 19 pa, que hay 1 de Corintios 3, 6, 7, ni se imagina, y matatas mana con cananche chutia. Norma. Ari no ganchis ma con gananchis tía no ganchega plantas le casganchesta Jehová Dios ta huiñache.
Eso, suma. Gracias, Norma. Suma, sutipacha. Párrafo 20 pa tapuini. Y más tintas ni suman y más tintas ni suman. Minapi chairi koyapi ampasca mineros ta yanapa zonas hina cascancher. Y más tin ni suman. Minapi chairi koyapi ampasca mineros ta yanapa hina cascancher. Hermano Isene. Cada predicación que quincha con imagínate que digamos que mina pinin joyape mineros pampaigukun. Entonces paiguna tari necesitan salvanat. Chay salvanat patari ashka zona 5 ya tuki meina mantiana pakun salvaisi munanko pero ojo kunaya salbanko 15 iskay tawaya tal vez hay sanko menchay zona hasta salvananko pri. Ahina tat no ganchap suya respaga suma huya kuna tapanchak tukuininch. Chaywampis mana ashkachu tal vez mana interpatachu estudios kan mana intrucho yachachi atisuman runasta. Hinapis tukuininch yanapakunch chayga may sumak kash. Eso. Salvaita atisuma entonces. Mayagallantaps. Predica España pun. Suma, yuyarikuna tapuykuna 15 kapuanchis. Imatas wasuma mana wasinkupi tarinches chay runasman predicanapa. Imatas wasuma. Gabriel. Ricorganchi, wah métodos ta suasuman, por ejemplo, chay fotitos de paranchijina, chisnimpi predicaita atisuman o chayri mercados pi plazas pi casitos van predicaita atisuman o manachaiga teléfono necta cartas nectas predicaita atisuman. Entonces tukuy may manamanta métodos ta suanan chektian ajinamanta zunas tarisumpo. Eso. Es que acá está poniendo y matas wasuma zunas uyaninche primana uyarita munawastincha. Hermana y Marta Foronda parlarin. Tal vez mana Biblia más parla y kusumachu y porque por ahí mana uyarim una wasumachu, pero por eso man tal vez imaina casganta ongosgach manat chaykunat o si no ri plantitas nin manta o asin manta o si no cositas manta por eso man tal vez chay casumanta uyariwasuman ¿eh? Eso, suma hermanita y Marta, ajina. Chaita zuananchis tiene entonces. Mano uyariwastinchis chaylata zuanati. Gracias hermana y Marta. Suma. 15 acá tapuinin y maraikuta kusiscañapuni predicacionch. Hermana y Julia. Imaraykuchis Jehová munayninta asanche y paya chanei maikachus viñachinanta noganchigi tarpunanchti. Eso. Gracias hermana y Julia. Suma tawakichikorangits, suma kutichimorangits. Kunan uktakita takirisunche 66 taki kasha. Suma willaykunata willamunane. Entonces chayta pantalla hawasunchis takirinapas kuska.
Ya, mañakusunchik. Jehová Dios niku, kay pagalimpi may kusisqas chimpaykamuyku, hankayhina k'acha mikhuyta wakichipuwayku, mayta agradecikuyku Jehová, hankallpachawayku, tukuy imanejta, atalayasnejta, obligacionesnejta, chaymanta mayta agradecikuyku Jehová. Achis niku. Hasta wanpis mayrinkunachus mana kunistaya tikamunkuchu, chaytapis yanapari Jehová, ambas yanapaynikiwan tukuy imapis atikun Jehová Dios niku. Ichapis wakinkudispi pantayku, chaymantapis qhaspichiwayku Dios niku. Kay mañakuyta uyariwayku, munasqa qhata wawayki, Señor Jesús sutinpi. Amén. Kunantaj hermanos ni, wakichikusunchej asambleapaj. Uchiquitanta searizo, ponitan qallarikon. Buenos días, hermanos ni. Gallarinapaja, takikunashniyuq videota qawarison. Chayta yuyarichiwason, waqkunata creiniyuq kanankupaq yanapananchik kasqanta. Kay videota sumaqta qawarina.
Allin hamusqa kaychik, kay hatun tantakuyninchikman. Creeyqa kallpachawanchik nisqaman. Kunanqa, sábado diapaq wakichikusqan discursusta qhawarisun. Kay p'unchaypaq aqllasqa textuqa, Judas versículo 3 kashan. Chaypi nin, creerayku sinchita maqanakuna. Qhipan discursuspi yachakusun, imaynatach creyninchikta rikuchinata, imaynatach runasta creyniyuq kanankupaq yanapanata ima. Qallarinapaq 57 takiyta takirina. Sutikun tukuy laya runasman willanchik. 57 takiyta kuska takirinachik. Predicasiaspa, echa piensanchik wakin runas ni hayk'aq uyarinawanchikta. Ajinata yuyananchik allinchu. Kay tawaman t'aqasqa discursupi yachakusun, tukuy runas Jehová Diosta riqsiyta atinankupaqqa, wakin yuyaykunata umanchikmanta urqunanchik kasqanta. Sapa umallirichik qipankaqta waqyarinqa. Ñawpaqta hermanunchik Ronald Cursanta uyarina, payqa yachachinapaq comisionmanta. Kay discursuwan qallarinqa. Mana creyniyuq runasqa, creyniyuq kayta atinku. Ninivitas. Ni kanmanchu, ni puni creymanchu. Imata cambianqa. Mayk'aqllapis chayta pimantapis nerqankichu. Pantazunas kasqanchirayku ajinata yuyayta tisunman. Hinapis imata Jehová Dios ninchik paymanta ninman. Imatataq tukuy mana creyniyuq runasmanta ninman. Qhawarina imatach Bibliapi nisqanta. Chaypaq maskarina 1 Timoteo 2:4. Chaypi nin, payqa munan tukuy laya runas salvasqa kanankuta. Chiqa kaqtataq allinta riqsinankutaq. Entonces, imataq Jehová munan. Payqa munan tukuy runas salvakunankuta. Chaypaqtaq uyarinanku tiyan predikasqanchikta.
Icha noqanchikqa mana tikunanta yuyasunman. Hinaps Dios ninchikpaqa tukuy ima tikun. Payqa piqpa sunquntapis kuyuchiyta atinman. Hinapis mana tukuy runaschu creqkuna kanku. Pero maychika runas munduntinpi Diospi creinku. Asqastaq Diosta riqsiyta munashanku. Bibliaqa asqa mana creeniyo runasmanta parlan. Pikunachu chaymantaqa Jehová Diospi creerqanku. Kunanpis asqa runaspi chayllatata rikushanchik. Kaytawan taqasqa discursoqa yuyarichiwasun mana creeq runaspis creeyta atisqankuta. Sichus runasta Jehová Dios ninchis hina kuyakusun chayqa palabranta tukuyman willarisunchik. Kaytawan taqasqa discursopiqa tawa clases runasmanta palarisun. Ninivitasmanta, Jesús hermanosninmanta, riqsisqa runasmanta, Diospi mana creeqkunamantawan. Sapa grupumanta parlarishaspataq qhawarisun imaynapichus chay runas creeqniyuq kasqankuta. Imatachu yachakunanchik tawan. Ñawpaqtaqa Nínive llaqtayuq runasmanta parlarispa qallarisun. Paykunaqa Asiria nacionmanta karqanku. Nimrod sutiyuq runataq llaqtankuta sayarichirqa. Níniveqa runa ch'allpa, yawar hich'aq llaqtataq nisqa karqa. Chayqa rikuchiwanchik imaynachu chay llaqtamanta runas kasqankuta. Paykunaqa yupaychaq kanku maqanakuykunamanta Diosesta. Runasqa millay machumachuspuni karqanku. Presuchasqanku runastapis kuyayta ñak'arichiq kanku. Chaytataq yacharqanku tukuy muyuyninmanta llaqtaq. Diospa llaqtanpis. Chayrayku Jehová profeta Jonasta kacharqa chay llaqta chinkachisqa kananta willananpaq. Kay qhipan videota qhawarishaspa piensarina imaynachus Jonás kachasqanpi Nínive llaqtaman yaykushaspa. Chay lugarmanta runasta qhawarishaspa willayninpi piensarishaspa ima. Rica y manta. Yana Parihuaya. Imatata Jonás Ninivitasmanta piensarqa. Chay pachaqa mana Jehová hinachu piensarqa. Jonasqa ichapis Ninivitasta manchachikorqa. Icha piensarqa willaynin paykunata phiñachinanta. Chantapis Jonasqa noqanchik hina runalla karqa. Tukuy punitas runasmanta mayk'aqllapis pantasqata yuyanchik. Manachu. Sichus Jehová Dios qanta Jonaspa cuentanmanta kachasunkiman karqa chayqa imata ruwaq karqa. Ninivitas manchay sagras machu kasqankupi piensaspa imata paykunamanta niwaq karqa. Niwaqchu karqa manapuni kaykunaqa ni cambiankumanchu nispa. Jonasqa hinata yuyarqa. Chayrayku cambianan karqa chay yuyayninta. Jehovátaq chaypaq yanaparqa. Payqa Jonasman yachachirqa runasta kuyakuyta. Jonastaqri Jehovata kasukuspa Ninivitasman willasirqa. Diospa kamachisqanta willashaspa ichapi sonqonpi nirqa. Wañuchipuanqankucha nispa. Chaytachus warqanku. Jonás capítulo 3 versículo 5 talarinachi. Chaypi nin, chay llaqtapi tiyukuqkunaqa Diospi creerqanku. Jonaspis mayta tukurqa chaymanta. Chay llaqtamanta riqa tukuy runasman imatawan kamachirqa creyninkuta rikuchinankupaq. Versículos 8-9 nin. Llaki p'achasta churakuspa tukuynikichik sinch'ita Diosmanta mañakuychik.
Sapauqtaq saqaychik saqra kawsaynikichiksta. Kallpaman atinikuspa tukuy saqrata rosarqankichik chayta. Ichapis Diosqa hinamanta huchasninchikta pampachanman kaqaq phiñakuyninta tiyaykunman hinamanta mana wañusunchu. Imaraykutaq Ninivitas Diospi creerqanku. Cambiarqankutaq. Jonás paykunaman nisqanta willasqanrayku cambiarqanku. Payqa mana manchachikuspa predikarqa. Ninivitasqa uyarikurqanku. Mana creenapaq hinataq cambiarqanku. Jonaspis cambianallantaq karqa. Payqa Ninivitas ni hayk'aq cambianankuta yananmantaqa Jehová Dios hina piensanan karqa. Payqa runaq sunqunta riqsin. Cambiayta tisqankutataq yachan. Jonasqa pay kikinta qhawrikunan karqa. Reparakunantaq karqa mana juezchu kasqanta. Mana chayqa willaqlla. Jehová Dios ninchis hina piensaspaqa waqkunamanta noqanchimantapis maychus kaqllata uyasunchik. Noqanchikpis willaqkunalla kanchik. Mana juezkunachu. Ari, Jehová Dioslla juezqa. Imaraykutaq Ninivitasta kuyakorqa. Perdonarqataq. Chayta yachanapaq mascarina Jonás capítulo 3 versículo 10. Chay versículo hinatanin. Chanta Diosqa sara ruayninkuta saqespa aliñanman kutirikusqankuta rikuspa mana ruwarqachu imatachus ruayta yasqantaqa nispa. Qhipan videopi rikusun imaynatachus Ninive llaqtayuq runas cambiasqankuta qhawarinachi. Jonás chukanki. Ari. Gracias. Kay qhipa videopi rikusqanchis uhinachari ñawpa videomanta nisqaqa Ninivitasqa sunqunkupi cambiarqanku. Chayta ruwasqankupi rikukorqa. Paykunaqa manaña runamasinkuta sufrichisharqankuchu. Hasta uyankupis cambiarqa. Llakisqalla, phiñalla kanankumantaqa kusisqas kasharqanku. May agradecesqas kasharqanku Jonás willasqanmanta. Jehová kuyakuyninmantapis. Imata noqanchis chaymanta yachakusunman. Jonás yachakurqa chayllataq. Waqkunata kuyakuna kasqanta Jehová Dios hina. Runamasinchikta kuyakunchispuni chayqa mana yanapata nistasqallantachus reparanchis. Manaqa yanaparinchispuni tukuy sunqutaq. Imaynatataq runas Jehová hina kuyakusunman. Paykunata yanaparispa nisunman Diospa gobiernomanta willarispa. Chayrayku tukuy runasman Diosmanta willamunallanchispuni tiyan. Mana qhawaraspataq. Astawanpis paykunata qhawana tiyan hermanosninchikñapis kankuman hinata. Ashqa runasqa Ninivitas hinallataq huchapi purinku. Wawamanta pachataq. Ichayuyanku mana cambiayta tinankuta. Hinapis cambiankuman. Imaynata chayta ruankuman. Hebreos 4:12 kutichiwanchik. Chaypi nin Diospaq palabranqa kawsayniyuq atiniyuqtaq kasqanta. Noqanchikmanta asqastaq chaytapuni kawsayninchispis rikunchik. Icha ñawpaqta karqanchik millay kawsayniyuq machus mana creyniyuq runastaq. Hinapis apóstol Pablo nin hina wakinqa ahina karqanchik. Chay tiempopi asqa cambiarqanku. Kunanpis asqas cambiasallankutaq. Diospa palabranpa yanapayninwan, Espíritu Santo yanapayninwan ima. Noqanchikqa mana yachanchikchu runaq sunqunta. Pero Jehováqa tukuy runaspa sunqunkuta riqsin. Chayrayku imata ruwasunman. Lerina
Romanos capítulo 10, versículo 16 ta 17 tao. Chaypi nin willaqkunalla kasqanchikta. Hinata nin. Chaywanpis mana tukuychu sumaq willaykunata kasukurqanku. Profeta Isaías nerqa, Jehová Dios, pita willasqaykuta creenri. Usunaqa palabrata uyarisparaq chaypi creenqa. Palabratataq uyarin pipis Cristumanta willaqtin. Ninivitaspis, Jonás paykunaman willasqanrayku kawsayninkuta cambiarqanku. Kunanpis kikillantaq, Dios manta willasqanchikqa runasta yanapanman paypi crenankupaq. Chayrayku Jonás hinakana, runasta kuyakuna, sumaq willaykunatataq tukuyman willamuna. Ichapillapis palabrata uyarispa creenqa, amataq kayta qunqanachu. Mana creeniyuq runaspis Diospi creeyta tinkuma. Kunanqa hermanonchis Mark Andersonta uyarina, payqa Diospa llaqtanta kamachikkunamanta. Kaymanta palariwasu, mana creeniyuq runasqa creeniyuq kayta tinku, Jesuspa hermanosnin. Casi tukuyninchikpuni mana testigo familiares niyuq kanchik. Señor ninche Jesuspis ajinallapitaq rikukorqa. Jesusqa hallp'api kashaspa ashka milagrosta ruwarqa. Jesuspaq hermanosnintaq chayta yachaspapis mana paypi creerqankuchu. Biblia nisqanman hina paykunaqa mana creerqankuchu Jesus Mesiaspuni kasqanta. Kunan kaypi tumpata piensarina. Jesusta wañuchishaqtinku hermanosninqa mana sina paywanchu kasharqanku. Bibliaqa nin Jesus k'aspipi warkusqa kashaqtin nin disipulonman mamanta encargakusqanta. Hermanosninqa mana chaypichu kasharqanku. Chayrayku Jesusqa nin disipulonman nerqa mamanta hawaripunanta. Hinapis Jesus wañusqas ukumanta sayarichisqa kasqanmanta qhipaman hermanosninqa mamanwan waq disipuloswan kusqa wasipi Jehová Diosmanta sinch'ita mañakusharqanku. Chayta rikuspataq Jesusqa manchaytacha kusikorqa. Hermanosninqa paypi creesqankurayku chaypi kasharqanku. Ima kusiychus Jesuspaq karqapis. Ichaqanpis ajinata kusikorqanki. Gozayki, señorayki, wawasniyki, chayri hermanosniyki, Jehová Diosta sirvita qallariptinku. Maytapuni kusikunchej pi familiarninchejpis testigoman tukustenqa. Chanta, imaraykuta Jesuspaq hermanosnin paypi creeyta qallarerqanku. Imata noqanchik chaymanta yachakusunman. Qallarinapaq ñawpaq tapuyman kutichisun. Parlarisunchejtaq imaraykuchus Jesuspaq hermanosnin paypi creeyta qallarisqankumanta. Ñawpaq kaqmanta parlarina. Jesusqa familiaresninwan may pacienciayuq karqa. Chaytaq t'ukunapaq hina imaqtinchus Jesuspaq familiaresninqa wakin kutis tukuy imata nehkanku. Bibliapi leerina Marcos capítulo 3 versículo 21ta. Hinata nin Jesuspaq familianqa payta pusakapunankupaq hamurqanku. Paykunaqa nisharqanku manaña yuyaninpichu kashan nispa. Ari Jesuspaq familiaresninqa locoyapusqanta nerqanku. Hinapis Jesusqa mana paykunapaq phiñakorqachu. Ichaqantapis familiaresniyki loco nisorqanku. Jesusqa pacienciayuq karqa, nitaq phiñakorqachu. Kunanqa Jesus kawsarimusqantawan imatachus suwasqanta hawarina. 1 Corintios capítulo 15 mascarina. Versículo 7 leerisun. Chaypi nin chaymantaqa Santiagoman rikurerqa. Chanta tukuynin apostolesman. Sumaqta kaysitupi t'ukurina. Zeparankichu nisqanta. Jesus Santiagoman rikurisqanta. Mana yachanchejchu imatachus Jesus Santiagoman chay kutipi nisqanta. Chaywanpis kaypi t'ukurina. Jesusqa hermanon Santiagoman rikurerqa. Santiagotaq may agradecesqacha kasharqa. Hermanon Jesus paymanta yarikusqanmanta. Ichari imarayku chayta ninche. Imaraykuch Santiagoqa aswan qhipaman
sumaqpa qhawasqa anciano karqa. Jerusalén congregación pitaq sumaqta yanapakorqa. Hechos capítulo 15 Santiago tantakuypi kasqanmanta parlan. Chay tantakuypiqa apostoleswan ancianoswan kasharqanku. Circuncisión manta parlanankupaq. Santiago sina chayta ñawpaqma pasyarqa. Zeparanche hina Santiagoqa mana creeniyoq runamanta sinchi creeniyoq cristianoman tukorqa. Chantapi Santiagoqa hermanon Judas hinallataq mosoq testamentomanta cartata qillqarqa. Chaytaq sumaq t'inka hinapuni paykunapaq karqa. Qhepan videota qawarishaspa sumaqta separana imaynatachus runata familian yanapasqanta creeniyoq kananpaq. Mamay primerota Bibliata estudiarqa. Noqaqa mana testigo kayta munarqanichu. Tiyakuni chaypiqa casi tukuypuni universidad manzinku. Kolqeta ganayta munanku tukuymayuq kanankupaq. Chayrayku noqapis universidad man yaykurqani. Profesional kayta munarqani tukuymayuq kanaypaq. Mana testigo kayta munaqtiypis, mamaywan hermanituywanqa Bibliamanta parlarillawarqankupuni. Vacacionespi kutimuqti, mamayqa Diospa palabranta sapadía estudiana folletota mochilayman churapuwaq. Sapa wata chay folletota bibliatawan haywawaqpuni. Mamayqa mana tantakuykunaman riqtiypis, publicacionesta quwaqpuni. Piwan universidadmanta vacacionespi wasiman kutiqtiyqa, hermanituy Bibliata estudiayta qallarisqa. Payta Bibliata estudiaqta rikuspa t'ukurqani. Sumaqta wakichikuq kasqa. Bibliata estudiaspaqa maykusisqa kasyarqa. Chaypi cuentaqa qurqani, Bibliaqa runaspa kawsayninkuta cambiayta atisqanta. Oseas capítulo 11 versículo 4 noqapa hinapuni. Chay versículo pinin Jehová Diosqa munakuywan wasqawan hina isamuwasqanchista. Chayta punita Jehová noqawan ruwarqa. Chay kutimanta pacha reunionesman riyta qallarirqani. 2007 pitaq Bibliata estudiayta qallarirqani, 2008 pitaq bautizakorqani. Mamaywan hermanituywanqa mana saykuspa yanapawarqanku. Chayrayku tatasman niyman wawasnikuta mana saykuspa yanapanallankutapuni. Diosmantataq yachachinallankutapuni. Imaraykuchus Jehováqa paykunata llaqtanman pusamunqa k'acha sunquyuq kasqankurayku. Noqanchikpis mayta munanchik familiarisninchik Jehová Diosta sirvinankuta. Imaynata paykunata yanapasunman creeniyoq kanankupaq. 15 yuyaychaykunasmanta parlarisunchik. Ñawpaq kaq pacienciayoq kana. Familianchikta yanapanapaqqa Jehová Diosninchik hina pacienciayoq kananchik tiyan. Israelitasqa ashka kutispi Jehová sonqonta nanachirqanku. Hinapis Jehováqa pacienciakorqa. Israelitasta yanapananpaqqa profetasninta kacharqa kutin kutita. Jehová Diosqa may pacienciayoqpuni. Noqanchikpis mana testigo familiaresninchikwan pay hina kananchik tiyan. Iskay kaq paykunawan k'achas kana familiaresninchikta Jehovamanta yachakuyta munanankupaq yanapana. Jesusqa chiqa yachachiykunata wiñay kawsayta qoq yakuwan kikincharqa. Kunan kaypi piensarina. Ch'akichikuq runaman yakuta qoriyta munaspa. Manachari balde yakuwan hich'aykusunmanchu? Ahinallataq familiaresninchikwanpis paykunata mayta yanapayta munaspapis mana a la fuerza tukuy imata llapi yachaykuchinanchikchu tiyan. Astawanpis kalmallawan pisimanta pisi yachachinanchik tiyan. Ahinamanta mana paykunata sayk'uchisunchu. Hermanosniy, noqanchikmanta kashan familiaresninchik Jehovata sirviyta munanankoqa. Chayrayku misk'isimiwan paykunawan parlariychik. Yachakuyta munanankupaq hina. 15 kaqmanta parlarina. Familiaresninchikta entienderina. Kawsayninchikwantaq paykunata yanaparina.
Bibliata estudiayta qallarishaqtinchej, familiares ninchejqa ichapis mana yacharqankuchu, wakin imasta manaña paykunawan ruwananchejta. Chanta imastachus paykunaman ninanchejta piensananchejmantaqa, imastachus ruwachasqanchejpi piensarinanchej tiyan. Imaraykuchus tukuy runaspis ruwasqasninchejta astawan qawanku. Runasqa niyta yachanku, parlayqa facilia, ruwayri mana atikullanchu, nispa. Hermananchej Paulinaqa chayta kawsayninpi rikurqa. Qosanman Bibliamanta parlananmantaqa kawsayninwan yachachinan kasqanta repararqa. Chayrayku payqa wawasninwan kuska Biblia nisqanman hina kawsakunanpaq kallpachakurqa. Qosantaqri aswan sumaqta kawsakusqankuta rikuspa sumaq willaykunata uyariyta munarqa. Hermanos niy, hermanas niy, imaynatachus kawsashasqaykichejqa familiares niykichejta mayta yanapanqa. Iskay wata ñawpaqta hina California llaqtapi uj asambleaman zerqani. Chaypi uj hermana chimpamuwarqa. Iskay hermanoswan kuska. Payqa niwarqa maman huch'uymanta pacha Jehovamanta yachachisqanta. Hinapis payqa 30 watasta Jehovamanta karunchakusqa. Hinapi broadcastinta rikusqa. Congregacionmanta kutimpusqa. Chanta hermananwan parlarisqa. Paypis 30 watasllatataq karunchasqa kashasqa. Congregacionmanta kutimpusqa. Chanta iskayninku ujnin hermanunkuwan parlarillasqankutaq. Paypis 30 watasllamantataq kutimpusqa. Kinsantinkutaq ñawpaqaypi sayasharqanku. Chanta hermanaqa niwarqa. Mamayqa iskay kutitacha kawsarimunan kanqa. Pay wañupushaqtin kinsantiyku hawapi kasharqayku. Paraisopi kawsarimuqtintaq kinsantiykuta rikuwasqayku. Ichaku simanta chuqakuspa wateqmanta wañurpanqa. Imata yachakunchik. Mamanku unayña wañupuqtinpis sumaq kawsayninqa wawasninta mayta yanapallarqapuni. Munasqa hermanosniy, Jehovaqa qankuna nechta familiaresniykichejta yanapanman. Ichapis kuntanqa mana Jehovapi creenkuchu, pero yanapariqtiykichejqa creenkuman. Jesuspaq hermanosninwan ajina karqa, familiaresniykichejwanpis kikillantaq kanman. Kunanqa hermanunchej Raul Walk pichus llank'aqkunapaq comisionpi yanapakun. Kaymanta parlariwasun. Mana creeniyuq runasqa creeniyuq kayta atinku. Kay mundomanta may riqsisqa runas. Pasaq wataspi, Mexicopi campomanta uj hermanito, uqapaq runaq wasinman predicas chimpaykusqa. Chanta wasipunkuta takaykusqa. Chay wasiyuq runataq lluqsimuspa hermanunchikman nisqa. Imataq nispa. Hermanotaq nisqa. Uj mula wasiykiman iskay karga qoriyuq chaymunman chayqa hapikuaschu. Chay runataq wapulla hermanuman nisqa. Mana echanichu imamantachu palasqaykita. Nuqaqa may riqsisqa ingeniero kani. Hermanotaq tapurisqa. Profeciasmanta echankichu nispa. Chay runataq nisqa, mana echanichu nispa. Chanta hermanoqa nisqa. Chaymanta qawan palarita munarqani. Noqa kani chay qori q'ipirisqa mulaqa. Qoriwan ninakuq q'ipitaq kay iskay revistas, La Atalaya y Despertar. Chay runataq t'ukulla qhipakusqa. Iskaynin revistastataq hapikusqa. Chay runa testiguman tukurqachu? Mana echanchikchu. Kayllata echanchik. Jehovaqa chay hermanitumanta valekuspa sumaq willaykunata chay runaman chayachirqa. Ñawpa tiempopi asqa sumaqpaq qhawasqa judíos manchachikusqankurayku mana Jesuswan purirqankuchu. Juan capítulo 12 versículo 42pi hinata nin. Kamachiqkunamanta asqas Jesuspi creerqanku. Fariseosta manchachikuspataq mana willakuqchu kanku paypi creesqankuta. Sinagogamanta mana qarquchikunankupaq. Hinapis wakinqa niña manchachikurqankuchu. Jesuspa discipulunmantaq tukurqanku. Bibliaqa Arimateamanta Josemanta parlan. Payqa juntapi sumaq runapaq qhawasa karqa. Mana manchachikuspataq Pilatomanta Jesuspa yanta mañakusqa. Hechos libropis nillantaq Diospa palabranqa tukuynejpi uyarikusqanta. Chanta nillantaq asqa sacerdotespis Jesuspi creesqankuta. Sumaqpaq qhawasqa judíosmanta ujqa Tarso llaqtayuq Saulo karqa.
Payqa sunqipaman Saulo sutikorqa. Niraq cristiano kashaspa fariseo karqa. Cristianostataq mayta qhatiykacharqa. Payllataq Bibliapi nirqa. Señor pañanninpi kaqkunata wañuchisqa kanankupaq qhatiykacharqani. Qarista warmistapis hap'ispa karcelman wiskachikani. Hinapis Sauloqa cambiarqa. Sumaqta predikaq apostolmantaq tukurqa. Kay tiempopipis wakin riqsisqa runas, wakin qhapaqkunapis cristianoman tukunku. Imaynapitaq Saulo cristianoman tukurqa. Payllataq willariwasun. Bibliapi maskarina Hechos capítulo 22. Versículo 6 manta 8 kama lerisunchi. Hechos 22, 6 al 8. Hinatanin. Chawpi punchayta hina Damascoman qallaykusaqtiytaq. Uqllata cielomanta hatun k'anchay muyuyninpi lipipererqa. Pampaman urmaspataq parlamuqta uyarerqani. Saulo, Saulo, imaraykutaq qhatiykachishawankiri nispa. Nuqataq kuticharqani. Señor, pitaq kanki nispa. Paytaq niwarqa, nuqa kani Nazareno Jesús, pitachus qhatiykachashanki chay nispa. Ari, Jesús puni milagronekta Sauloman rikurerqa. T'ukunapaq hina karqa. Imataq chanta karqa. Sauloqa ñawpa kawsayninta saqespa cristianoman tukurqa. Pesachikurqachu chay ruwasqanmanta? Mana, ni hayk'aq. Chaytataq payllataq willariwanchik. Filipenses cartata maskarina, capítulo 3, versículos 7 y 8 talerina. Chaywanpis, imastachu sumaq valorniyuqpaq qhawarqani chaykunataqa, Cristorayku qhasimanakaqpaq qhawani. Chiqamantapuni tukuy imata qhasimanakaqpaq qhawani. Señor ni Cristo Jesusmanta yachakuy may valorniyuq kasqanrayku. Parayku tukuy imata saqeni. Chaykunatataq q'upata hina qhawani. Ahinamanta Cristowan sumaqta masichakunaypaq nispa. Imaraykutaq Pablo cambiarqa. Pabloqa Jesús milagronekta payman rikurisqanrayku Jehovaman chimparqa. Kay tiempopipis may riqsisqa chayri qhapaq runasqa sumaq willaykunata uyariyta tinkuman. Ichapis problemayuq kasqankurayku, kawsaynikupi imapis cambiasqanrayku, chayri munduntinpi hatun llaki rikurisqanrayku. Chay runasqa ichapis reparakunkuman asqa qullqiyuq kasqanku qhasimanakaqlla kasqanta. Qhipan videopi imaynapich runa Jehovaman chimpapusqanta qhawarisun. Jovencito kasaqti, maypichus barcosta ruangu chaypi, soldadormanta trabajaq kani. Trabajo carga, q'uñi tiempotaq manchay calor carga. Nerganitaq, manasina hinata 30-40 watasta trabajaymanchu. Nogaga sumaq trabajoyoq, ashka golgeyoq, wasisniyoq kayta munarqani. Chayrayku universidadpi contador kanaypaq estudiarqani. Waqsuyusman trabajaq kachawaqtinku astawan ganaq kani. Chayrayku trabajarqani Africapi, Belgicapi, Escociapi, Estados Unidospi, Singapurpi ima. Chaypima sumaqta qhapaqyarqani. Sumaq autosniyoq, choferniyoq piskarqani. Bancopipis ashka golqe tiyapuarqa. Chanta sapa golqeyku yapakoqtin warmiwan parlaspa dinakoq kayku. Tukuymayoq kanchej, kunanma kusisqas kawsakusunchej nispa. Pero ratullapaq kusisqa kaq kayku. Chaymantaqa wateqmanta qasillapaq kawsasasqaykuta yuyaq kayku. Mana yacharqaykuchu imatachus ruwanaykuta kusisqas kanaykupaq. Warmi wawayqa qosanwan khusqa wawitaspa rupitasta vendenankupaq tiendata kicharerqa. Chaypi yanapachikunankupaqtaq wawasninkuta qhawapunankupaq ima jovencitata contratarqanku. Payqa samarisaspa Bibliata leekoqpuni. Chayta rikuspa
wawaywan yernoywanqa wawasninku Bibliata estudianankuta munarqanku. Chay jovencitataq parejata paykunaman presentananta nisqa. Qhipan semanataq wawasninkuta estudiachiyta qallarinanku karqa. Chayrayku wawayqa waqyamuwarqa wawasninku estudiasaqtinku paykunata qhawaripunaypaq. Ajinapi Bibliata estudiaqta rikurqani. T'ukullapuni qhipakurqani. Estudio tukukuytataq paykunaman nirqani noqatapis estudiachiwaychik nispa. Mundupiqa qolqeyuq kaspaqa wicharispa hinanchik. Hinapis chayllapi llata jurayk'amunchik. Diosmanta yachakuspari tukuy tiempo kusisqa kanchik. Ni imawan chayki kinchakunchu. Allin kaqta ruwaspaqa chiqamantapuni sonqojunt'asqa kanchik. Jehovata riqsiyqa kawsayniykuta cambiarqa. Kunanqa kusisqas sonqojunt'asqataq kawsakuyku. Munasqa hermanosni, kay mundopi hatunpaq qhawasqa runasmanpis predikanallapuni. Icha tumpaman chachikunchik qapas runasman, chayri mayriqsisqan runasman predikaytaqa. Hinapis kallpachakuna Jesus hina kanapaq. Imaynamanta. Qhawarina imatachus Isaías 11:3 paymanta nisqanta. Payqa Tata Diosta manchachikuypi miskirichikonqa. Payqa mana rikusqaman hinallachu juzganqa, nitaq uyarisqaman hinallachu justiciata ruwanqa. Riparankichu? Jesusqa mana pitapis rikusqaman hinallachu juzgan, noqanchikpis mana nisunmanchu runa mana uyarinawanchikta riqch'ayninta qhawarispa, sumaq wasinta rikuspa, chayri cargoyuq kasqanrayku. Apóstol Pablo ruwasqanmantapis asqata yachakullasunmantaq. Bibliapi maskarina Romanos capítulo 1 versículo 16. Sumaqta reparana imatachus apóstol Pablo kay versículopi nisqanta. Romanos 1:16. Ñawpaqtaqa qallarinillantaraq lerisunchik. Nin. Imaraykuchus mana penqakunichu sumaq willaykunata willaytaqa. Chanta Pabloqa parlan imaynatachus sumaq willaykunata willasqanchis runasta yanapasqanmanta. Nin. Chayqa Diospa atiynin. Tukuy creqkunata salvananpaq. Ñawpaqtaqa judiosta, chanta griegosta. Entonces, imata yachakunchik. Sumaq willaykunata mana manchachikuspa tukuyman willamunanchik kasqanta. Saqananchiktaq tiyan Jehová paykunata yanapananta. Kunanqa hermanonchis Antoni Morris kay tawaman taqasqa discursota tukuchanqa. Mana creyniyuq runasqa creyniyuq kayta tinku. Mana Diospi creqkuna. Hermanitoy, hermanitay, sumaqpaq qhawasqayki runawan parlashasqaykipi piensari. Kanqa yachanki pay autoridad kasqanta. Iskayniykichik sumaqta parlarikushankichik. Hinallapi payqa nisunki. Kayta ama qunqankichu. Yuyarikunkipuni nispa. Pero imaraykutaq chaymanta parlashanchik. Imaraykuchus? Tatanchik Jehová Diosqa chayllatataq achka kutista nishawanchik kay tawaman t'aqasqa discursopi. Payqa yachachikusqanta sumaqta uyarinanchikta munan. Chayrayku kunan parlarisun Diospi mana creqkunamanpis tukuy atisqanchikta predikanamanta. Sapa wata Diospi mana creqkunamanta achkas Jehová Diosta riqsispa llaqtanman yaykunpunku. Chayrayku Diospi mana creqkunamanpis willamunanchikpuni tiyan. Jehováqa mana juesta hinachu churawanchik ninanchikpaq chay runaqa ni uyarinmanchu. Mana Diospi creellanpischu. Imataya chayta munanqa? Golqeta ganayllapi yuyaynin kashan. Hasillata paywan parlayman nispa.
Amapuni ni hayk'aq chayta ninachu. Jehováqa paypi mana creeq runastapis kuyakunanchikta yanaparinanchiktataq munan. Hawarina apóstol Pablo nisqanta. Romanos capítulo 10pi. Kay versículosqa reparachiwasun imaynatachus wakin runas Jehovata riqsispa kawsayninkuta cambiasqankuta. Hinapis chay runas Diospi creenankupaqqa kayta rurananchik tiyan. Juska leerinache Romanos capítulo 10 versículos 13 al 15. Chay versículospi kay hinata nin. Pillapis Jehová Diospaq sutinta uqarispa mañakuqqa salvasqa kanqa. Chanta imaynatataq mañakunqanku mana paypi creespari. Imaynatataq paypi creenqanku mana paymanta uyarispari. Imaynatataq uyarinqanku mana pipis willaqtinri. Imaynatataq willamunqanku mana kachasqa kaspari. Qillqasqa kashanhina sumaq willaykunata willaqkunaq chakisninkuqa may k'achitumin nispa. May sumaji runa Jehová Diospi creenanpaqqa kay tapuykunaman kutichinan tiyan. Tukuy noqanchikpis chay tapuykunapi sumaqta piensarinanchik tiyan. Ahinamanta Diospi mana creeqkunata yanapasun. Ari pillapis paykunaman sumaq willaykunata willarinampuni tiyan. Jehová Dios ninchikpi creenankupaqtaq shonqonkuman chayananchik tiyan. Chaypaqtaq mana imastachus ninallanchikpichu piensananchik tiyan. Manaqa imaynatachus chayta ninanchikpipis. Chanta imaynata Diospi mana creeqkunaman predikasunman. Chayqa may sumaqtapuy. Chaymantapunitaq kunan parlarisun. Mana Diospi creeq runasta yanaparinapaqqa apóstol Pablomanta yachakusunman. Imatachus pay ruwasqanta ñawpaqkaq Corintiospi qhawrisunman. Primera Corintios capítulo 9 versículo 22 masqariwaqchik. Chaypi nin. Pisi kallpayuq kaqkunapaqqa pisi kallpayuq hina kani. Pisi kallpayuqkunata Cristoman pusanaypaq. Tukuy runaspaq imaynachus kasqankuman hina tukuni. Runasta yanapanaypaq. Chay hinamanta imaynallamantapis wakinta salvanaypaq. Imata yachakunchik. Pabloqa judíosman uhinamanta predika. Griegosmanta wajinamanta. Payqa yacharqa judíoswan griegoswanqa mana kikintachu yasqankuta. Imaraykuchus judíosqa Jehovata riqsirqanku. Griegostaq mana. Chayman hinataq predikaq. Noqanchikpis pay hina ruwasunman. Diospi mana creeqkunawan uyarichikunapaqqa imasmantachus yachayta munasqankumanta parlarisunman. 2019 Julio killamanta torrimanta qhawaq revistapi 22-23 páginas nimpi sumaq yachaykuna tiyan. Chay revista nisqanman hina Diospi mana creeqkunawanqa plantitasmanta, animalitosmanta parlarisunman. Imaraykuchus Diospi mana creeqkunapis imachus cielopi kay hallp'apiwan kasqanta rikuspa mayta t'ukunku. Chaymanta parlaqtinchikta uyariwasunman. Kay torremanta qhawaq revistapi imaynatachus Diospi mana creeqkunawan parlarinapaq ejemplo tiyan. Kaypi nisqanman hina ichapis chay runasman kay hinata nisunman. Achka yachayniyuq runasqa kay hallp'api kaq imasmanta copiakunku. Microfonosta camarastawan ruwaqkunaqa ningrista estudianku. Mana chayri ñawista estudianku. Kay hallp'api kaq imasta rikuspa niwaqchu hinallamanta rikurisqanta ruwaqniyuqpunichu kanman nispa tapurisunman. Chanta kutichisqanta sumaqta uyariytawan nisunman. Ñawistawan ningristawan estudiaq runas manachu ningritawan ñawitawan ruwaqmanta yachakushanku. Noqataqa unay tiempomanta runa imatachus nisqan mayta t'ukuchiwan. Chanta Bibliapi leeripusunman Salmo 94 versículos 9 y 10 entienderichisunmanta. Chay salmo hinata nin. Manachu ningrista ruwaqqa uyarinman. Manachu ñawista ruwaqqa rikunman.
Runaman tukuymata yachachiqqa manachu yachanman ukurinapaq hinapuni. Kayqa mayta yanapanman Diospi mana creeqkunata. Mana chayllachu. Internetpi jw.org nisqapipis kay sutiyuq videos kapuanchik. Diospuni kawsayta rikurichisqanmanta parlanku. Munasqa hermanosni, runamasinchikta kuyakuna. Paykunata entiendenapaq, sonqunkuman chayanapaqpis kallpachakuna. Mana sayk'uspa predikanallapuni. Amataq kayta qunqanachu. Sapa wata, Diospi mana creeq runasmanta ashkas, Jehová testigosninman tukunku. Chayrayku tukuy runaswan k'acha kana, amataq sonqunkuta nanachinachu. Ashka kutispi runasqa, imaynatachus willasqanchikrayku yariwanchik. Manataq imatachus willasqanchikraykuchu. Runaq sonqunman chayanapaqqa, sonqumanta pachallataq parlananchik tiyan. Chantapis kallpachakuna, runasta Jesus hina munakunapaq, kuyakunapaqta. Chantapis, runasta entiendena, uyarinataq. Sumaqtapuni uyarina tiyan. Wakin kutisqa, piwanpis parlashaspa, noqallanchik ashkata parlaykunchik, nitaq uyarinchikchu. Imitatapis tapurinchik, niraq kutichishaqtintaq parlayta qallarikapunchik pacha. Machayta ruanachu tiyan. Runasqa, uyarinanchikta munanku. Chayrayku, saqena parlanankuta. Imatachus niwasqanchiktataq, sumaqtapuni uyarina. Ajinapi paykunata munakusqanchikta, kuyakusqanchiktataq rikuchisun. Ama chay imasta qunqanachu, Jehovataq bendeciwasun. Qhipan videopi qhawarisun, imaynapichu suq runa, Diospi creesqanta, hermanonchikmantaq tukusqanta. Noqaqa católico familiapi wiñakurqani. Pero sutillamanta católicos karqayku. Noqaqa profesoresni yachachiwasqankuta astawan creeq kani. Chayrayku Dios mana kasqanta niwaqtinku creerqani pacha. 19 watasniyuq kashaqtiy, uq testigo visitawarqa. Paywanqa wawa kashaqtiy amiguitos karqayku. Sumaqta parlarikuq kayku. Pero Diosmanta parlawayta munaqtin, ama chaymanta parlawaychu. Mana Diospi creenichu neh kani. Hinapis parlallawaqpuni. P'unchay niwarqa, imaraykupunitaq Diosmanta mana yachayta munankichuri, nispa. Chay niwasqanpit ukurerqani, Diosmanta parlayta munawaqtin, niuq kutillatapis uyarerqanichu. Mana munarqanichu amiguy k'ullubuzu ninawanta. Chayrayku, wasinman visitariq rirqani. Paytaq, la vida, cómo se presentó aquí, por evolución o por creación nisqa librota haywawarqa. Chay libroqa ñawisniyta kichariwarqa, k'alapantashqapuni kasasqani. Chaymanta pacha Jehová Diosta reqsiyta qallarirqani. Yacharqanitaq mana qhasipaqchu kawsashasqayta. Mayta pesachikuni Jehová Diosta mana aswan ñawpaqta reqsisqaymanta. Noqapaqqa Jehová Diospaq amikun kayqa may sumaqpuni. Tukuy runasmanta paymanta parlayta munani. Astawanqa Diospi mana creeq runaswan parlay gustawan. Ajinamanta paykunapis may k'acha tatanchikta reqsinankupaq. Ari, Diospi mana creeqkunapis, Jehovapi creenkuma. Llaqtanmantaq yaykumunkuma. Chayta rikurqanchik, qhawarqanchik chay experienciapi. Chayrayku ama qunqanachu. Mana Diospi creeqkunapis, creeyta atinkuma. Chayta rikurqanchik, Ninivitaspi, Jesuspaq hermanosninpi, may sumaqpaq qhawasqa judiospipis. Tukuyninku cambiarqanku. Kunampis ashka runas kikillantataq cambiashanku. Jehová llaqtanmantaq yaykumushanku. Bibliasninchikpi maskarina 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4. Payqa munan tukuy laya runas
salvasqa kanankuta. Chayqa allinta riqsinankuta. Chay kashan Jehová munaynin. Noqanchikta payman kawsayninchikta qupurqanchik. Munayninta ruwananchikpaq. Sapa wata maychika runas Jehovápi creenku bautisakunkuta. Chayrayku predikanallapuni familiarisninchikman. May riqsisqa runasman Diospi mana creeq runasmanpis. Mana manchachikuspa tukuyman predikaqtinchikqa Jehová Diosninchik maytapuni bendeciwasun. Amataq kayta qonqanachu. Jehová sonqosta qawan. Paytaq mayqin runallatapis yanapanman paypi creenanpaq. Gracias, hermanos Ney. Kunanga sut'ita yachayko. Tukuy laya runas Jehovápi creíta atisqankuta. Tukuyninchik maytapuni kusikurqanchik. Wiñaypaq kusisqa kawsakuy nisqa musuq libro lluqsimuqtin. Imaynatataq kay musuq librowan runasman yachachisunman. Qillqaqkunapaq comisionmanta hermanunchik Robert Serankuta sumaqta uyarina. Kaymanta parlariwasun. Wiñaypaq kusisqa kawsakuy nisqa librowan runaspa creyninkuta wiñachiy. Imatataq maytapuni ruayta munanki. 146 salmota qillqaqta chayta tapurisunman chayqa ichapis payqa chay salmo qallarininpi nisqanta kutichiwasunman. Tukuy sonqoywan Jehová Diosta hatunchasaq. Kawsanaykamaqa Tata Diosta hatunchasaq nispa. Noqanchikpis tatanchik Jehovata wiñaypaq hatunchayta munanchik. Waqkunamanpis yachachinchik chayta ruwanankupaq. Chaytaq kay k'achitu takiypi sut yachakun. Chayrayku tumpitata uyarina. Jehová servisuspa kusikuni nisqa takiypa qallariyninta. Jehová munakuyki kanllapaq kawsani ari. Waqkunaman kanmanta willaspa kusikuni. Kanllapaq llank'aspa kusisqa kashani ari. Jehová sutiykita willayqa may sumaq Diosniy. Zapadilla creeni astawan kallpachakunmin. Kawsayniyqa qampata tatay, kanllapaq Diosniy. Waleqtachama takinichu, ch'akagallo hinalla takikuni. Jehovata zapadilla hatunchaqtinchik, creyninchikqa astawan wiñan. Pero imatani sunma Jehovata mana riqsiqkunamanta. Paykunapis Jehovata sirvikunankupaq, Bibliamanta yachachina. Yanaparinataq sinchi creyniyuq kanankupaq. Imaynata chayta ruwasunman, ñawpaqtaqa Biblia yachaykunasninta runasman riqsichina. Ajinamanta creyninkuqa chay yachachiykunapi sapichasqa kanqa. Juan 17:3 nisqanwan qallarinkuman. Chaypi Jesusqa Jehovamanta mañakushaspa nirqa. Kaymin wiñay kawsayqa. Qan k'atachiqa Diosta riqsunanku kachamusqayki Jesucristutapis. Imata Jesus chaywan nisharqa? Payqa nisharqa wiñay kawsayta hap'iyta munaqkuna Jehovaman qayllaykunanku kasqanta. Chantapis sumaqta riqsinanku tiyan Diostawan, Cristotawan. Noqanchikri imata ruwananchik tiyan. 15 imasta. Ñawpaqtaqa runaspaq umankupi sut ekanan tiyan pichus Dios pitaqchus Cristo kasqa.
Chaypaqta mayta yanapawasunman Jeremías 10:10, Mateo 16:16. Gallarinapaq mascarina Jeremías 10:10. Chay versículo kay hinata nin. Tata Dios tajri, chegakaj Dios puni, causaj Dios puni. Mateo capítulo 16, versículo 16 tajnin. Simón Pedro tajkuticherga. Kanga Cristo kanki, causaj Dios paj wawan nispa. Ari, Jehová causaj Dios, Jesús taj causaj Dios paj wawan. Sut y pacha ichari. Hinapis, runasqa mana kay imashllatachu yachanankutiyan. Iskay kaj. Estudios ninchekta Jehová pisinchita creenankupaj yanapana. Kay asamblea ñawpaj discursonpi sutinchakorqa hinataj Jehová pi creenapaja paita reqsina, paypi atinekuna, sumaq amigunchekta hinataj kawana. Yachanataj tiyan Jehová kamachiykunasninta, imachus kusichisqanta, imachus llakichisqantapis. Chaykunata yachaspa, estudiuncheqa Jesuspaq nisqanta ruayta atenqa. Payqa Juan 14:1pi nerqa. Dios pi creychej, noga pipis creylaychejtaj nispa. 15 kaj, estudios ninchejta yanapananchej tiyan, Jesús pi sintzita creenankupaj. Imastata Jesús manta creenanku tiyan. Apóstol Pablo chay tapuyma kutichuanchej Efesios 1:7pi. Biblia pi kuska leerina. Efesios capítulo 1, versículo 7. Nogancheja, wawan nechta presioan kacharichisqa kanchej. Ari, huchasnincheja paypaq yawarnin nechta pampachasqa kanku. Diospa hatun kuyakuynenqa may hina. Jesusqa kawsayninta sapa ugninchej raygu gorqa. Paypaq wañuynin nechta huchasninchejmanta perdonasqa kayta atinchej. Wiñay kawsayta apiyta atinchej. Diosninchej mayta munakuwasqanchejtataq reparanchej. Estudios nincheja, chay imasta creenanku tiyan. Ari, Jehová Dios manta, Jesucristo mantawan, chegakakta hapikunanku tiyan. Mana chayllachu. Bibliaga Romanos 10:10 pinin runaga songonpi creenan kasqanta. Runasqa mana Biblia yachachaykunasnillantachu yachananku tiyan. Managa chay yachachaykunata hatunpaq kawananku tiyan. Chayta ruaspalla Biblia nisqanma hina kawsanqanku. Managa costumbres ninkumanta, llulla creencias ninkumantapis ch'ipakullanqankupuni. Chayrayku tukuy atisqanchekta ruwananchek tiyan, estudiunchekpaq sonqonman chayanapaq. Ichapis chayqa mana atinapaq hinalla kanman. Hinapis runaq creeninta wiñachinapaq musuq herramienta kapuanchek. Kay libro Wiñaypaq kusisqa kawsakuy, Bibliata estudiay. Kay libropi tiyan sumaq aqllasqa textos, sut'i tapuykuna, k'achito dibujos, may sumaq videos ima. Chaykunawanqa imachus estudiunchekpa sonqonpi kasqanta yachasunman. Ichaka el libro kapusunkiña. Chayri celularnikipi manaqa tablaynikipi kapusunki chayqa libroykita kichariwaq. Ñawpaq partenta. Chay chegamanta leccionesqa runas Jehová pipisimanta pisi creenankupaq wakichikun. Tawakaq leccionqa uk'ata chega Diosmanta parlan, sutintaq Jehová kasqanmanta. Phisqakaq lecciontaq yachachiwanchej, Jehová Dios Bibliata ruwachisqanta. Qhepan leccionqa parlan Jehová tukuy imata ruwasqanmanta, kawsayta ruwasqanchejmantawan. Qanchisqaq leccionri willariwanchej, imayna k'achachus Jehová Diosninchej kasqanmanta. Pusaq chanta hisk'un leccionwanqa yachakuqta yanapan Diosta sumaq amigonta hina kawananpaq. Hinapis ashka runas Diosta mana rikusqankurayku mana sumaq amigonkuta hina kawayta atillankuchu. Pusaq leccionta kicharina. Jehová Diospaq amigosnin kasunmanchu nisqata. Chanta qhepan videopi sumaqta kawarina imaynatachus yachachej hermananchej estudionta sumaqta yanapasqanta kay libropi kasqan yanapaswan. Hermananchejqa
Chay lección pasuktakaj subtitulonmanta yachachishan. Jehová Dios amigos ninta yanapan. Kunanga sohtakajta kawarisonche. Jehová Dioska amigos ninta yanapan. Chay paskati, chay chegapikaj videota ñawpajta kawarina. 14 watasnios kashahti, unay watas imachus pasawasqan mayta llakichiwarqan. Chay pasanawanpaq noqa huchayoq kasqayta yuyarqani. Bibliapitaq yachakurqani Diosqa makiymanta hap'ikuyta, kallpachayta, yanapayta ima munawasqanta. Chaytaq mayta t'ukuchiwarqan. Payqa Bibliamanta uchchigata qarispanin, Jehová makisninchejmanta hap'iwasqanchejta. Chayta leerina Isaías 41, 10 y 13pi. Leeriwachchu. Ya, ama manchachikuychu, noqa qanwan kashani. Ama llakikuychu, noqa Diosniyki kani. Noqa kallpachasqayki, yanapasqaykitaq. Justiciata ruwaq pañamakiywan hap'isqayki. 13 nin, noqa Jehová Diosniykiqa pañamakiykimanta hap'ishayki. Noqaqa niyki, ama manchachikuychu, noqa yanapasqayki nispa. Entonces, Katy, imata Jehová amigos ninman kay versículospi nin. Llakisqa kasaqtinchis yanapawanchis. Ari, kaypi Jehová niwanchej. Kallpachasqayki, yanapasqayki, makiwan hap'isqayki. Jehováqa kay palabraswan rikuchiwanchej, yanapayta munawasqanchejta. Mana chayta yacharganichu. Entonces Jehová yanapawanchejchu. Ari, payqa yanapawanchejpuni. Cosa chayqa? Pero imaynata pay yanapawanchej. Ni echanichu. Versículo 10pi, mayqin makiwan hap'inawanchejtata Jehová nin. Pañamakiwan. Versículo 13pita, makinchejmanta hap'inawanchejta nin. Mayqin mantataq. Pañamakimanta. Imayna chayri. Un ratito sayarina, Katy. Entonces Jehová makinchejmanta hap'inawanchejpaj ladonchejpichu kashan. Chayri ñawpagenchejpichu kashan. Ñawpagenchispi. Ari, Jehováqa pañamakinwan pañamakinchejmanta hap'ishawanchej. Tatanchejqa yanapasuyta munan. Y chay yanapasusqanta reparankiña. Wow. Ari. Suma, tatanche Jehová yanapasunallanpajpuni, paytastawan reqsinayki tiyan. Chayta qhawarinallapuni, Katy. Watejmanta tiyarikamuna, ya? Hermanancheja may sumaqta puni yachachin, wiñaypaq kusisqa kawsakuy librowan. Katyqa llakisqa kaspaq hinasharqa. Hermanataq may pacienciawan miski simiwan yachachirqa. Chantapis pisisitullata parlarqa. Payqa videowan, textowan, yanitapi tapuywan imachus estudionpaq sonqonpi kasqanta urqurqa. Entiendechirqataq Jehová yanapanantapuni. Kay musuq libroqa Jesuspi creenapaqpis yanapallawanchejtaq. Iskaykaq parteta kicharina. Chaypi Bibliamanta yachakuqkunaqa pisimanta pisi Jesuspi creenqanku. Lección 15qa parlan pichus Jesús kasqanmanta imaraykuchus paymanta yachakunamantawan. Lección 16 willawanchej imahtachus Jesús kay allpapis ruwasqanta. Lección 17 imaynachus Jesús kasqanta sut'inchan imaynatachus payhina ruwanatawan. 27-28 leccionesqa yachachiwanchej Jehováwan Jesúswan mayta munakuwasqanchej rayku Jesús wañusqanta. Ashka runasqa mana entiendenkuchu
Imaynatachus Jesuspa wañuynin huchamanta kacharichiwasqanchikta. Mosuq libronchikpi lección 27 kicharina. Chay lecciónpa titulonqa Imaynatata Jesuspa wañuynin salvawanchik nisqa kashan. Phisqa kaq subtitulotaq imaraykuchus Jehová Jesusta kachamusqanmanta parlan. Imatachus apóstol Pablo Gálatas 2:20 nisqanta kawarina. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Hinatanin. Cristoan kuskak aspipi clavasqa kashani. Manañataq noqapachu kawsani. Manachayqa Cristo kamachin hina kawsani. Ari. Noqaqa Diospaq wawanpi creesqayman hina kawsashani. Paymin munakuarqa. Noqaraykutaq kawsayninta gorqa. Kay palabrasqa kay lecciónpaq último tapuyninpaq kutichiynin kashan. Kay qhipan videopi hermano astawan yachakunaykipaq nisqa chiqawan yanapachikonqa estudiunpaq sonqonman chayananpaq. Paykunaqa yuyarikunapaq nisqa chiqapiña kashanku. Wale, último tapuynin. Imaynata Jesuspa wañuynin yanapawanchaq? Dios huchasninchikta perdonanawanchikpaq. Pero ni nuqata perdonawanmanchu. Imarayku chaytaninki? Familiayta qawanaymantaqa trabajoymanta astawan llakikorqani. Ni perdonawanmanchu. Ni puni. Jim, astawan yachakunaykipaq nisqapi Jehová hatun huchasta perdonayta tinchu nisqata nit'iykuy. Ya. Chaypi isay kaq parafuta leriwaq. Nin. Wakin runasqa hatun huchaspi urmanku. Tapukunkutaq. Mayk'aqllapis Dios perdonawanqachu. Bibliaqa kutichin Diospa churin Jesuspa llawarninta tukuy huchamanta pichawanchik nispa. Ari, Jehovaqa mayta huchalikuqtapis tukuy sonqo pesachikuqtin perdonan. Jesuspa llawarninqa tukuy huchasninchikta pichan. Jehová Diosqa wawanpa wañuyninnekta hatun huchastapis perdonayta tiwanchis. Pero Raúl, hina kaqtin huchallinaqa allillan, Mana hinachu Jim. Chaytataq Isaías 1:18 rikuchiwanchis. A ver mask'asaq. Leriwaqchu. Hamuychik, chay imasmanta parlarisunchik. Huchasniykichik ancha puka kaqtinpis, zit'ihina yuraqman tukunqa. Huchasniykichik pukatela hina kaqtinpis, yuraqmillma hina kanqa. Entonces, huchasninchik perdonasqa kananpaqqa Jehovawan parlarinanchik tiyan. Imaninkitaq Jim? Chaylatachu ruwananchik kanman? Allin kaqtawan ruwana kanman, ichari? Ari. Hinapis sonqunchikpi pesachikuna. Noqa mayta pesachikuni. Waleq chayqa Jim. Kunanqa sagenayki tiyan Jehová Dios yanapasunanta. Manaña sonqoyki huchachasunanpaq. Jesús noqarayku wañurqa. Niraqpuni chayta creenichu. Paciencia kuankicha. Ama yakikuychu. Tukuchanapaq Jehovamanta mañakuna yanapasunanta. Jesuspa wañuyninpi pelonninpi ima creenaykipaq. Gampis orakuchaspa chayllatataq mañakuwaq. Ya. Mañakuna. Jehová tatayku hanaq pachapi kashanki. Jinqa mana creyta atarqachu Jesuspaq wañuynin payta yanapasqanta. Chayta sonqonpi mana creespaqa mana Jesuspaq discípulun kayta atinmanchu karqa. Hermanoqa astawan yachakunaykipaq nisqa chiqata sumaqta riqsirqa. Chayrayku imawanchus estudiunta yanapananta sumaqta aqllarqa. Yachachiqqa estudiunman tareata qoyta atillanmantaq. Astawan yachakunaykipaq nisqapi videosta, chayri revistasta sapallanmanta leenanpaq. Hermano Raúlqa estudiunpaq mañaporqa Jehová yanapananta perdonasqanpi creenanpaq. May sumaqtapuni estudiunta yanaparqa
Jehová Diosman astawan gallaykunampaq. Diospaq Espíritu Santonga k'acha sonqoyoq runasllata creeniyuq kanankupaq yanapan. Estudios ninchekta wiñaypaq kusisqa kawsakuy librowan yanapanallapuni. Jehovápi, Jesuspiwan creenankupaq. Jehová Diosmanta mañakuna estudios ninchekpaq sonqonkuman chayanapaq. Gracias, hermano Shiranko. Maitapuni munashaygo kay musuq librowan runasta Bibliata estudiachiyta. Kunanqa kuska takirinachik 67 takiyta. Sutikon Diospa palabranta willamuna. 67 takiyta takirina. Jehová Diosqa payta tukuy sonqo sirviq kamachisninta mayta munakun. Imaraykutaq tukuyninchikta ajinata munakuwanchik, mana kikin kawsayniyuqchu kaqtinchikpis. Chayta yachayqa astawan munanakunanchikpaq, yanapanakunanchikpaq ima yanapawasun. Chayrayku hermano Mali Infanta sumaqta uyarina. Payqa yachachinapaq comisionmanta kay discursuwanta qallarinqa. Creyninkurayku mana sayk'upunkuchu, mana testigo gozayuq chayri warmiyuq kaqkuna. Sapa umallirichiq qipankaqta waqyarinqa. Hermanuy Mali Infan sumaqta uyarisqayku. Diospa palabranqa Tito capítulo 2 versículo 11 Maitapunit ukurichiwanchik. Bibliapi leerina Tito 2:11. Chaypinin. Diosqa hatun khuyakuyninta sut'ita rikuchin. Chaytaq
tukuylaya runasta salvación man pusan. Ari, tukuylaya runasta. Chayga ñawpa tiempopi juntakorga, kunan tiempopipis juntakorta rikus hallanchekta. Dios pallaqtanpega tukuylaya runas, familia hinalla kanchek, noganchega chega kaqta yachanchek. Jehová Dios tataq kushka sirvisanchek. Kay kinsamant agasqa discursupi, kinsa clase hermanos manta parlarisunchek. Ñawpaqtaqa mana testigo qosayo, chayri mana testigo warmiyuq kaqkunamanta. Chanta, pikunaqtachus tatallan, chayri mamallan testigo kaqkunamanta. Chaymantataq solteros manta. Chay 15 grupo manta aska hermanos, Judas versículo 3 ninhina, creyninguraygu sinchita maganakusangu. Nisuman mana sayk'upusanguchu. Tukuy ninguta congregacionpi allimpa hawasqa kangu. Kay 15 discursospi sapa grupo hermanos manta parlakusaqtin, congregación igipi, chay hina hermanos kanguchus manachus, chaypi sumaqta piensari. Tapurikoitaq. Imaynata chay hermanosta, chayri hermanasta, sumaqpaq hawasqayta rikuchiyman. Sapa uqtaq piensarina. Chay 15 grupo hermanos manta, ugnin kani chayga, imata ruayman creyni iraygu, sinchita maganakunallaypaq puni nispa. Kay discurso pega, mana testigo kaqkunawan, kasarasqa kaqkunamanta parlasunchaq. Gallarinapaq, ñawpa tiempo manta, Eunice su tío cristianamanta parlarina, paiga Timoteo maman carga. Hechos 16:1, Timoteo manta nin. Paipaq mamanga, cree judía kasganta. Hinapis, katanga griego kasganta. Entonces Eunicega, Jehová-pi creedga. Pero Bibliaga mana ninchu, gozan creyente kasganta. Chay piachanchej, Timoteo tatanga, mana cristianuchu kasganta. Chayraygu, maman Eunicewan, abuelitan loidallawan, Diospa palabran manta, Timoteo man yachachergangu, nisuman, chega kaqta yachachergangu. Kunanga, parlarina, mana testigo qosayoq hermanas ninchejmanta, mana testigo warmiyoq hermanos ninchejmantawan. Wakinmanga gozangu chayri warmingu mayta churanakungu. Wakinmanta ni mata ninguchu. Wakintataq testigo kananta saqayangu hasta yanaparingupis. Pero pachallampi kangu ni hayk'aq testigo mantukunguchu. Wakin patari gozangu chayri warmingu testigo kangu. Pero chiriaspa kasangu. Mana reunionesman ringuchu, ni predicanguchu, niña familianguwampis bibliata estudianguchu. Wakin patari qosangu chayri warmingu, congregación manta qargochikungu. Hinapis mana yoyanchekchu ni hayk'aq kutinpunanguta. Astawampis mayta munanchek qargochikuqkuna huchangumanta pesachikunanguta. Jehovamanta kutinpunanguta. Kuna hermanos, tukuy noganchaq imaynata pikunachus, mana testigo gozayoq, chayri mana testigo warmiyoq kaqkunata yanaparisunman. Chayta yachanapaqqa, imatachus apóstol Pablo qillqasqanta hawarina. Payqa Filipenses capítulo 3, versículo 17 pinerqa, paykunamanta yachakuyta atisqanchekta. Filipenses capítulo 3, versículo 17 nin. Hermanos ni, tukuy niykichik, noqa hina ruwaychik. Chantapis imayna kawsaytachus qankunaman rikuchirqayku, chayman hina kawsaqkunata hawaspa kikinta ruwaychaq. Apóstol Pabloqa kaypi nin, paymanta yachakunanchikta, hinallataq congregacionpi waq hermanosmantapis. Chay hermanos ukhupitaj kasangu, mana testigo gozayoq, chayri mana testigo warmiyoq kaqkuna. Paykunaqa sinchita kallpachakungu, Jehová qallallampipuni kanankupaq. Chantapis, Diosta yupaychaypi ruwanasninkuta, tukuy atisqankuta ruwanku. Chay hermanos ninchejqa, familiankuta sumaqta atiendenku, Jehovátapis sumaqta sirvillankutaq.
mana atikullanchu, pero ruwasallankupuni. Chanta imaynata kallpacharisunman chay hermanosta. Filipenses capítulo 2, versículo 4 nisqanta ruwasunman. Ama noqanchikpaq allinnillanchikta mask'anachu. Manaqa waqkuna allinninkutapis mask'ana. Chayta ruwasunman hermanosninchikmanta llakikuspa. Gozanku chayri warminku mana testigo kaqtinpis paykunata sumaqpaq hawana. Reparanataq congregacionpi sumaqta llank'ayta atisqankuta. May sumaqchari chay hina hermanoswan hermanaswan Jehovata sirveyqa. Chayrayku chay hermanosninchikta tukuy sonqo munakunallapuni. Filipenses 2:4 nin hinataq paykuna allinninkuta mask'ana. Imata ruwaspapis paykunamanta yuyarikunapuni. Chanta imatawan ruwasunman chay hermanosninchikta imaynallamantapis yanaparinapi piensarina. Amata paykunallapichu piensana. Gozankutapis chayrin warminkutapis Jehovamanta yacharichinapaq kallpachakuna. Chayrayku atikun chayqa paykunata invitarisunman kuska mijurinapaq chayri puqllarinapaq. Aska testigo gozas chayri warmispis hermanos paykunawan k'achas kasqankumanta mana qonqakunkuchu. Qhipan videota hawasaspa congregación ninchikmanta hermanospi piensarina pikunataq mana testigo gozayoq chayri mana testigo warmiyoq kanku. Imaynata paykunata yanaparisunman. Qosayqa testigo kasqayrayku mayta churanakuwaq. Ch'isi kuchilluta wisanman churaykukuspa niwarqa. Ahllay, ñuqachu iglesiaykichu. Qosayqa mana churanakuwaqchu. Reunionesman rinaykupaqpis yanapawaq kayku. Pero mana Bibliamanta yachayta munaqchu. Asambleaspi familiasta kuskata tiyaqta rikuspaqa mayta envidiakuq kani. Qosayqa trabajunrayku mamanta qhawananrayku ima reunionesman pisimanta pisi faltakuyta qallarirqa. Wakin hermanosqa qosayta yanapayta munaspa chayta reparachirqanku. Pero chayqa sonqonta nanachirqa sienterpakurqataq. Chayrayku Bibliata librosninchiktawan hallch'akapurqa. Ratusqa nuqapis congregacionmanta llusipuyta munarqani. Bibliata estudiaspa mayta kusikurqani. Chayrayku tukuy ima yachakusqayta qosayma willaq kani. Paytaq lokayachiwashasqankuta piensarqa. Qosayqa ñuqamanta llakisqa kasharqa. Piensarqataq mana allin iglesiaman yaykushasqayta. Congregacionmanta familia ñuqata qosaytawan mikhuriq invitariwaq kayku. Qosaymanqa chayta ruwasqanku maytasina gustaq. Chantapis parlasqaywan ruwasqaywantaq qosayman munakusqayta rikuchirqani. Wawasniwan mayta kallpachakurqayku. Mana simillamantachu cristianos kanaykupaq. Chayta rikuspasina qosayqa Bibliata estudiayta munarqa. Bibliapi leerqani sonqonchikta waqaychananchik kasqanta. Chayrayku nuqapis wawahniypis Jehovata sonqoykupi ñawpaqman churanaykupaq kallpachakurqayku. Predikaq lluqsispaqa wawahniyman Diosmanta yachachiq kani. Ruwasqasninta rikuchispa. Qosay niraq trabajunmanta chamushaqtintaq paykunaman Diospaq palabranta yachachiqpuni kani. Qosaywan kuska paraíso piñapis kashaykuman hina piensaqkani. Chayta ruayqa Jehovamanta nihayk karunchakunaypaq kallpachawarqa. Reunionesman rispaqa qosayman munakuyki nispa papelitosta saqaykani. Nuqaqa yacharqani qosay p'unchay congregacionman kutimpunanta. Kutimpurqapunitaq. Jehová Diosta nihayk asaqarqanichu. Paypis manallata saqarpawarqachu. Qosayqa nipuni testiguman tukurqachu. Pero pisqantin wawasni testigos kanku. Tatanchik Jehovaqa ashkata bendiciwan.
Qosaywan kuska Jehová Dios ta serviciasqaymanta manchay kusisqapuni kashani may agradecesqata. Imatakay videomanta yachakunchik. Yachakunchik kasarashka cristianosqa allinta kawsakuspa gozankuta chayri warminkuta Jehovata sirvinankupa yanapayta atisqankuta. Chayrayku gozayki chayri warmiki mana testiguchu chayqa Jehová Diosninchikmanta yachaytawan kallpatawan mañakullaypuni. Ama qonqaychu pay mayhina tiyniyoq kasqanta. Paypi tukuy sonqo atinekoqkunatataq yanapariyta munasqanta. Chantapis Jehovaqa maytapuni munakusunki. Imatapis munayninman hina ruwanki chayqa pay mañakusqaykita uyarisonqa. Diospa munakuynin mañakuy Espíritu Santo imaqa necesitasqayki kallpata yachaytawan qosonqa. Chaytaq yanapasonqa Diosta yupaychaypi ruwanasniykita sumaqta hunt'anaykipaq familiaykita sumaqta atiendenaykipaqpis. Videomanta hermanasqa Jehovamanta mana karunchakunankupaq Bibliata leeriq kanku, publicacionestapis estudiaq kanku. Jehová Diosta paykunata yanaparqa pacienciayoq k'achastas kanankupaq. Yachanchik hinataq pacienciayoq k'acha kayqa mana atikullanchu. Astawanraq sayk'usqa kasaqtinchik hinallataq gozanchik chayri warminchik parlasqanwan chayri ruwasqanwan sonqunchikta nanachiwaqtinchik. Hinapis munasqa hermanoy hinallataq hermanay Jehovamanta kallpata mañakullaypuni allinta kawsakunaykipaq gozaykipaqpis chayri warmiykipaqpis mañakullaypuni Jehová Diosta qanwan kuska sirvinanpaq. Ñawpaq kaq Pedro capítulo 3 versículo 1 y 2pi Jehová Diosqa huk sumaq yuyaychayta quwanchik. Kay iskay versículospi yuyachasqanta amapuni qonqanachu. Primera Pedro 3, 1 y 2 nin. Ajinallatata rankunapis kasarashqa warmis qosaykichikman k'umuykukuq sonqo kaychik. Ajinamanta mayqillampis Diospa palabranta mana kasukunchu chayqa warminpa kawsayninta rikuspa mana parlaspalla kasukuyta atenqa. Chaytata ruwayta atenqa warminpa limpu kawsayninta sonqomanta pacha hatunpa hawasqanta ima rikusqanrayku. May sumaqchari kay versículospaq nisqanqa ciertopuni askastataq yanapasan. Aska runasña warminku chayri qosqanku chay palabrasta kasukusqankurayku cristianoman tukunku. T'ukunapaq hina aska hermanas hermanuspis sumaqta kawsakuspa hatunpaqta hawaspa qosqankuta chayri warminkuta mana parlaspalla Diospa llaqtanman pusamunku. Chayrayku sumaq cristiano hina kawsakunaykipaq kallpachakullaypuni. Chayta ruwaqtiyki ichapis qosaykiman. Chayri warmikiman Jehovamanta parlariyta atinki. Chaywanpis ama tukuymata uqllapi yachaykuchiychu. Jehovamanta mañakullaypuni. Qosayki chayri warmiyki Jehovata qanwan kuska sirvikunanpaq. 1 Corintios capítulo 7 versículo 16 nisqanpi kreyaypuni. Chantapis qosaykipaq chayri warmiykipaq allinkaqta ruwallaypuni. 1 Corintios capítulo 7 versículo 16 pi iskay sumaq tapuykunata tarinchik. Chay tapuykunapi piensarayqa maytapuni yanapawasunman. Bibliapi chayta leerina. 1 Corintios 7:16 nin Ganri kasarashqa warmi, imaynataya chanki, gozaykita mana salvanaykita. Gampis goza, imaynataya chanki, warmiykita mana salvanaykita. Kay versiculoqa yachachiwanchik, mana yuyananchikchu kasqanta, gozanchik chayri warminchik, ni haykaq testigoman tukunanta. Imaraykuchus askas gozankoq chayri warminkoq allin kawsaninta rikuspa testigoman tukunku. Kunantaq hermanosninchik kanku. Chayrayku tukuyninchik suyakunallapuni. Mana testigo gozas chayri warmis
Punchay, noganchejuan kuska Jehovata sirvinanguta, para isumanta yaygunanguta. Amata gonganachu, Dios pah palabran nisgan manjina causacuita. Jehová Dios pah yanapayniwanga, creyninche raigu, sinchita maganakullasumpuni, nita saikupusunchu. Chantapis, Jehová Dios pah sutinta hatunchasun. Kunanga hermanos Ed Hayet, pichus willaypah comisión pianapakun, kaimanta parlariwasun. Creyningu raigu mana saikupunguchu. Tatayan chayri mamayan testigo kachtin. Salmo 68:5 kanin, Jehovaqa waqchawawaspa tatanku kasqanta. Ichakanqa waqchawawa kanki. Chayri, icha congregacionaykimanta pillatapis riqsinki waqchawawa kaqta. Chaywanpis, pikunamantataq parlashanchik waqchawawas nispa. Kay discursopiqa, pikunaqtachus tatallanku, chayri mamallanku testigo kaqkunamanta parlashanchik. Ichapis chayqa hina, tatallanku chayri mamallanku paykunata uywakusqanrayku. Chayri tatamamankuwan kawsakuqtinkupis, icha paykunamanta uqnillanku testigo. Icha mana testigo kaqqa churanakun ima. Mana chayri, icha iskayninku bautisasqa kaqtinkupis, uqqa sutillamanta testigo kashan. Ñuqaq mamayqa, pishqa watitayuq kashaqti Bibliata estudiayta qallarirqa. Mashka watasta mamallay testigo karqa. Chanta, hinallapi tatay wañupurqa. Chayrayku mamayqa, sapallanña uywakuarqa. Nitaq ñuqallachu ajina familiapi wiñakuni. Ashka betelitas, precursores, misioneros, superintendentes, construcciónpi kaqkunapis, ajina familiaslapitaq wiñakunku. Tatanchik Jehovaqa, palabranpi jovenpaq kawsayninta qillqachirqa, pej patachus, mamallan Diosta yupaychaq, tatantaq mana. Pitaq karqa. Timoteo, Bibliaqa nin mamanqa creer judía kasqanta. Tatanri griego kasqanta. Timoteoqtaqa mamallan Jehová Diosta yupaychaq. Yachanchaq hinataq Timoteomanqa mamanwan abuelitanwan Diospaq palabranta yachachirqanku. Ari, Eunicewan loidawan mayta yanaparqanku. Hinapis, Diosta yupaychaypi ñawpaqllamanpuni sinanpaqqa, waq cristianospis Timoteota tukuy sonqo yanaparqanku. Chaytaq rikuchiwanchik, ñuqanchikpis Jehová hinallataq kuyakunanchik kasqanta, congregacionpi waqchawawasta, nisunman Timoteo hina kaqkunata. Imaynata chayta ruwasunman. Apóstol Pablo manta ashkata yachakusunman. 50 wata chaynekta, Apóstol Pabloqa misionero hina iskay kaq viajenpi kasharqa. Chay hinapi Listra llaqtaman chayarqa. Chaypitaq joven Timoteota rikurqa. Apóstol Pabloqa repararqa Timoteo Jehovapaq mayta llank'ayta atisqanta. Chayrayku Timoteota yanaparqa chayta ruwayta munananpaq. Mana chayllachu, congregacionpi ruwanastapis yachachiyta qallarirqa. Ñuqanchikpis Pablo hina ruwasunman. Congregacionninchismanta waqchawawaspi piensarisunman. Paykunatataq kallpacharisunman. Jehovapaq astawan llank'ayta munanankupaq. Apóstol Pablo imatachus Timoteoman qillqasqanmanta mayta yachakullasunmantaq. 65 watapi, Pabloqa Romapi preso kasharqa. Niñataq kacharisqachu karqa. Payqa yacharqa wañuchinanku p'unchay qayllapiña kashasqanta. Chayrayku kartatawan qillqarqa. Piman qillqarqa? Timoteoman, creeypi munasqa wawanman. Qawarina imatachus Apóstol Pablo chay último cartampi qillqasqanta. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 5 mascarina.
Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 5 nin. Yuyarikuni tukuy sonqo creesqaykimanta. Chayhina creeqa ñawpaqta abuelitayki loydapis rikukurqa. Mamayki Eunisipipis. Allintataq yachani qampis chayhina creeniyuqllapuni kasqaykita. Imata kay versículopi reparanchik. Apóstol Pabloqa Timoteo tukuy sonqo creesqanmanta allinta ruwasqanta nerqa. Timoteoq mamanta abuelitantapis sinchi creeniyuq kasqankuta sumaqpaq qhawasqanta nillarqataq. Loydawan Eunicewanqa Jehovapi sinchita creeq kanku. Tukuy sonqotaq payta sirbiq kanku. Chaytaq Timoteopaq uq hatun bendición karqa. Imata Pablomanta yachakusunman. Ñuqanchikpis kallpacharisunman waqcha wawasta, tatankuta chayri mamankutapis. Paykunaman nisunman allinta ruwashasqankuta. Chantapis paykunata invitasunman Diosta yupaychaypi ruwanasninchikman. Chayri kusirikunapaq imallatapis ruwashaqtinchik. Wawa kashaqti abuelitayqa sapa sábado paqarin wasiyman hamuq predicacionman pusanawanpaq. Nihayk'aq piensanaychu karqa hamunqachus manachus chaypi. Nillataq piwanchus predicanaypipis. Imaraykuchus predicacionta urquq hermanoqa abuelitaytawan ñuqatawan grupunpipuni churawaq kayku. Chaytaqa kunankama yuyarikuni. Kunanqa uq videota qhawarisun. Reparasuntaq imaynatachus tatallankuwan chayri mamallankuwan uywasqa hermanos creyninkurayku mana sayk'usqankuta. Yuyarikusqaymanta pacha enteron familia Jehová Diosta kusisqa sirbiq kayku. Ajinallapi uq p'unchay mamayqa niwarqayku. Tataytapis Jehovatapis saqarparisasqanta. Zipurqataq chayqa sonqoytapuni pakiwarqa. Tataywan mamaywanqa tawa watitayuq kashaqti ichiryapurqanku. Tataytaq nihayk'aq wasipi sayaqchu. Mamay Bibliata estudiayta qallarishaqtin, tatayqa mayta phiñakurqa. Reunionman riqtiykupis, tatayqa fuerzalla urqumuwaq kayku. Mamaytaqa tukuy imasta niq, maqaqtaq. Tataywan mamaywan divorciakuqtinku llaki karqa. Mamayqa hermanoytawan ñuqatawan sapallanña uywanawayku karqa. Mayta trabajaq qolqa alcanzanawaykupaq Jehovamantataq qunqa pusharqa. Tatasnay divorciakuqtinku mamayqa anchata puni llakikurqa. Payqa nuqaykupaq mamataq tatataq karqa. Yobaqa ma munarqachu mamayqa chayhina llasaq q'ipiyuq kananta. Ni nuqapis ni hermanitasniypis mamayhina pantayta munarqaykuchu. Mana payhina kayta munarqaykuchu. Nuqaykuqa ahllayta terqayku imaynachus kayta. Chayrayku 15 kashaqti Jehovaman kawsayniyta qupurqani, bautizakurqanitaq. Papasuy wasimanta ripuqtinqa manaña pipis churanakuq karqachu. Manaña librosta, revistasta pakanaykuchu karqa. Reunionmanpis, predicacionmanpis tranquilos riq kayku. Uq pacha 15 watasniyuq kashaqti mamayqa reunionman uqtawan mana allinanta yuyaspa salonman pusawarqayku. Hinapis chay ch'isiqa reunionpi yachachikusqanqa mamaypa hinapuni karqa. Chaymanta pacha mamayqa niña uqtawan piensarqachu Diosta saqaypi. Hermanas niwanqa kuskapuni imatapis ruwayku. Kinsantiyku precursoras karqayku. Kinsantillaykutaq Camboyamanpis predicas riporqayku. Paykunaqa chayllapipuni qosasninkuwan kuska Jehová Diosta sirbisanku. Ñuqataq qosaywan kuska 11 watastaña Myanmar Betelpi sirbishani. Mamayqa Jehová Diosta ñawpaqmanpuni churaq. Ashkhata paymanta yachakuni. Chantapis sapakuti kallpachawaq Jehová Diospaq astawan llank'anaypaq. Chayrayku colegiota tukuchasaspa precursor karqani. Chaymanta pachata Diospaq llank'asallanipuni. Kunanqa unaytaña señoraywan kusqa Estados Unidos Betelpi sirbishayku. Mamayqa mayta yanapawarqa Jehová Diospaq astawan llank'ayta munanaypaq. Señoraywanqa Diospaq gobiernomanta willaqkunapaq ñawpaq escuelaman serqayku. Kunanqa superintendente hina yanapakushani. 1 Pedro 5:3 nin Jehová wakichiyta tukuchawasqanchikta.
Noqata hinapuni kasqanta niyman. Papasunchik mana yanapawaqtinchikpis, tatanchik Jehovaka yanapawanchikpuni. Salmo 27:10pi Davidpa nisqanta yuyarikunipuni. Chaypi nin tatay mamay saqirpariwaqtinkupis Jehová Diosqa manapuni saqirpariwanqachu nispa. Ñuqataq chaytapuni kawsayniypis rikuni. Tatanchik Jehovaka imatachus ruwayta atisqanchikta qhawan, manataq ñawpa kawsayninchiktachu. Paypa yanapayninwanqa tukuy imata ruwasunman. Chay experienciasqa manchay k'achitupuni kanku. Qampata tatallayki chayri mamallayki testigo chay, imataqan kikiykimanta piensanki. Tatanchik Jehovaqa sumaqpaq qhawasunki. Yachantaq ashkha imasta ruwayta atisqaykita. Chayrayku amapuni hayk'aqpis pisipaq qhawakuychu. Qampis videomanta hermanitus hina kawaq. Mana sumaq familiapichu uywakuspapis ñawpaqman lluqsiwaq. Jehovapaqpis sumaqta llank'awaq. Chayqa qanllamanta kashan. Chantapis imastachus kawsaynikipi rikusqaykiqa uq sumaq yanapa kanman. Imaraykuchus Jehovaqa waqkunata yanaparinman qanniqta. Chayrayku Timoteo hina kay. Payqa uq sumaq cristianoman tukurqa. Ashka ruwanastataq Diospa llaqtanpi hap'irqa. Apóstol Pablopis Timoteomanta nerqa mana pipis pay hina kanchu waqkunata tukuy sonqo yanapariqqa nispa. Qampis pay hina kawaq. Chayrayku mayllapipis yanaparikuy. Precursor kay, betelita, misionero, construccionpipis yanapakuwaq. Qhari kanki chaytaq kallpachakuy siervo ministerial kanaykipaq. Chanta anciano kanaykipaq. Superintendentepis kawaq. Qanllamanta kashan Jehová Diospaq makinman churakuy. Payta astawan munakunaykipaq kallpachakullaypuni. Jehovataq ni hayk'aq saqirpasunqachu. Ñuqaqa mamitayman ashkhata agradesikuni. Llakiykunapi kaspapis creeypi sinchita sayasqanmanta. Ari, sinchi creyniyuq tatasta mamastapis sumaqpaq qhawanchik. Chayrayku munasqa hermanosniy Timoteo hinallataq ama sayk'uychayqchu. Creyniykichisrayku sinchita maqanakullaychikpuni. Qankunapi atinikuyku. Jehovamantataq mayta mañakullaykupuni paypaq llank'ashqaykichikta bendicinanta. Kunantaq hermanunchis Joel Delinkierta uyarina. Payqa willaypaq comisionpi yanapakun. Kaymanta parlariwasun. Creyninkurayku mana sayk'upunkuchu. Solteros kaqkuna. Pasa hiskay discursuspega, yachakorganchik Jehovaqa payta tukuy sonqo sirveqkunata mayta munakusqanta. Kay kinsamant agasqa discursota tukuchinapaq soltero hermanos ninchismanta parlarisunchik. Kinsa tapuykunaman kutichisun. Ñawpaq kaq, imaynata yachanchik Jehová casado hermanosta solterostapis allinpaq qhawasqanta. Iskay kaq, imata ruwasunman soltero hermanos ninchekta allinpaq qhawasqanchekta rikuchinapaq. Kinsa kaq, imata soltero kaqkuna ruwankuman creyninkurayku mana sayk'upunankupaq. Qallarinapaq, parlarina imaynatachus Jehová casadosta solterostawan qhawasqanmanta. Jehová Dios ninchekqa tukuy runasta uqriqllata qhawan. Chayrayku mayqin nacionmanta kaspapis imayna riqch'ayniyuq kaspapis payta sirviyta atinchik. Jehovaqa tukuyta munakuwanchik. Payqa mana casadosllamanchu, nitaq solterosllamanchu bendición ninta qon. Sapa uqninchikta casarakunanchiktachus manachus akllanchik. Bibliapi nimaypi ninchu Jehovata sirvinapaq casarakunapuni kasqanta, chayri solteropuni kana kasqanta. Mateo 19:12pi Jesúsqa nerqa wakin yachachisqasnin solteros kakuyta akllanankuta Diospaq gobiernonrayku. Chantanillarqataq mana casarakuspalla kakuyta atiqqa ajinalla kakuchun nispa. Chayrayku ashka cristianos, jovenespis, machituspis,
Diospaj gobiernon raiku solteros kakuyta ahlakunku. Jehovawan Jesuswantaj paikunata allimpaj qawan. Imahtinchus Jehovata sirvinanku raiku sapallanku kashanku. Hinapis wakin cristianosqa mana munasqanku raikuchu sapallanku kashanku. Wakenqa kasaranankupa wawallaraj kasqanku raiku solteros kashanku. Wakintaj viudos kanku, chayri divorciasqas kashanku. Apóstol Pabloga Diosmanta yachakusqan raiku solterosta, casadostapis reqllata qawarqa. Chantapis Jesus hinallataq yachacherqa casarakuymanta, soltero kaymantapis. 2012 watamanta la Atalaya revistaga imatachus Pablo 1 Corintiospi nisqanta sutincharqa. Chay revistanin casarasqa kaypis soltero kaypis Diospaj regalon. Jehová Diosqa mana munanchu soltero cristianos mana casarakusqankumanta llakikunankuta. Chantapis solterosqa wakin imasta astawan ruwayta atinkuman. Paikunaga mana casado cristianos hinachu familiankuta atiendenanku tiyan. Chayrayku Jehová Diospaj llank'anankupaj astawan tiempituyuq kankuman. Hinapis soltero cristianosqa mana yuyankuchu casado cristianosmanta nisqa aswan sumaq kasqankuta. Jehová Diosqa Bibliapis sut'ita nin casado cristianostapis soltero cristianostapis congregacionpi manchay valorniyuqpaq qhawasqanta. Kunan iskaykaqta puymanñataq kutichina. Imaynatataq casarasqa kaqkuna soltero hermanosninchista allimpaq qhawasqanchejta rikuchisunman. Bibliaykichejpi mask'ariychej 1 Corintios capítulo 12 versículo 25. Apóstol Pabloga kay capítulopi congregacionta cuerpowan kikincharqa. Nerqataq tukuyninchej purajmanta yanapanakusqanchejta. Imaynatachus cuerponchejpi ñawispis, chakispis, makispis necesariopuni kanku, ajinallatataq congregacionpi casadospis, solterospis necesarios kanku. Chayrayku, imaynata soltero hermanosninchejta allimpaq qhawasqanchejta rikuchisunman. Versículo 25 leerina. Ajnamanta cuerpopi amat aqanakus kananpaq. Kaysituta reparana, nin. Astawanga paykuna pura qhawarinakunankupaq. 1956 watamanta Mosoq Testamento Bibliaga paykuna pura qhawarinakunankupaq ninanmantaqa uhkunata cuidanankupaq nispanin. Imata yachakunchej. Casarasqa kaqkunaqa soltero hermanosninchismanta, hermanasninchismantapis llakikunanchej tiyan. Paykunata tapurisunman Diosta yupaychaypi allinchus manachus rishasqanta. Chantapis ama paykunata pisipaq qhawanachu. Amallataq ninachu, solteroswanqa ni imapi igualasunmanchu nispa. Imaynatachus Apóstol Pablo solterosta qhawasqanmanta mayta yachakusunman. Payqa yacharqa Timoteoqa Jehovapaq ashkhata llank'ayta atisqanta. Chayrayku Timoteota yanaparerqa Diospa llaqtanpi astawan ñawparinanpaq. Pablo ajinata yanapasqanrayku Timoteoqa jovenllaraq solterotaq kaspapis wiñay tukusqa cristianoman tukorqa. Timoteo Pablota manaña viajesninpi compañaqtinpis Apóstol Pabloqa Timoteomanta llakikullarqapuni. Chayrayku Diospaq yanapayninwan iskay kartasta payman qillqarqa. Chaytaq noqanchistapis yanapasawanchis. Kunanqa Timoteopi tumpatat ukurina. Imaynataq kashanman karqa amigun Pablomanta kartata hap'ispa. Chayta entiendenapaq Timoteopis kasunman hina piensarina. Sumaqtata huyarina imatachus Apóstol Pablo qillqamuwasqanchejta. Kay kartata qillqamuyki. Creeypi chega songo waway Timoteo. Gampaj kachun bendiciones, kuyakuy, songo tiyaykuyta tata Diosmanta. Señor ninche Jesucristo mantawan nispa. Chantanin, Timoteo waway, kay kamachiyta goyki. Profetas ñawpaj mantaña ganmanta nisqankuman hina. Ajinamanta sumaj maqanakupi maqanakunallaykipaj puni. Chantani wanchej. Amataq ruwanapaq hap'isqayki atiyta pisipaq qhawaychu. Chay atiytaqa hap'irqanki ancianos makisninkuta churaykusuqtinku. Timoteoqa chay palabrasta uyarispa maytacha kallpachakorqa. Pablo munakusqantataq yacharqa. Ari, Pabloqa Timoteomanta llakikorqapuni. Ongoyninmantapis tapurerqa.
payqa munarqa Timoteo sanulla kananta. Diosta yupay chaypipis allin rinanta. Chaytaq Timoteota ñawparinallampaqpuni yanaparqa. Noqanchikpis Apóstol Pablo hinallataq ruwasunman. Chayrayku sapa pensarina. Imaynatachus soltero hermanos ninchekta, hermanas ninchektapis, Diosta sirvinallankupaqpuni yanapananchikpi. Kallpachakunataq paykunata ama pisipaq qhawanapaq. Manapis runakabal kankuman hina, astawanpis hatunpaq qhawana. Apóstol Pabloqa Timoteota mana pisipaqchu qhawarqa. Chayrayku soltero kaqtinpis sumaq llank'ayta payman qorqa. Chayta allinta hunt'ananpaqtaq yachachirqa. Timoteota congregacionesta waturispa sumaqta kallpacharqa. Kunanpis tukuy noqanchis soltero hermanos ninchismanta, hermanas ninchismantapis sonqomanta pacha llakikusunman. Atisqanchisman hinata paykunata yanaparisunman. 2020 agosto killamanta tosemanta qhawaq revistaqa tukuy ninchejman niwanchej. Wakenqa munasqankurayku solteroslla kakushanku. Wakintaqri kasarakuyta munaspapis mana paykunapa hina warmita chayri gozata tarinkuchu. Wakintaqri viudos chayri viudas kasqankurayku sapallanku kashanku. Imayna kaqtinpis mana allinchu kanman solterosta ninanchej mayk'aq kasaranki. Kay hermanita chayri kay hermanito qampa hinapuni noqa presentaykiman nispa. Jehovaqa Bibliapis sut'ita niwanchis imatachus piensasqanta. Chayrayku soltero hermanosta ama tapunachu mayk'aq kasaranki machuyapusankiña nispa. Nitaq piwanpis askachinachu mana mask'aysiway niwaqtinchejqa. Astawanpis Jehovapaq sumaqta llank'asqankuta qhawana. Paykunaman nina mayta munakusqanchejta sumaqpaq qhawasqanchektapis. Qhepan videopi qhawarisun imatachu suq anciano soltero hermano kawsayninmanta yachakusqanta. Hermanitos niy, kay último tantakuyninchis kashan. Wow, ashkhi masmanta parlarinanchis kashan, qallarinache. Ñawpaqtaqa Hermanos Richardqa sumaq superintendente, ashkha experienciayuq, sumaqta kallpachawayku, may pacienciayuqtaq. Kay semanallatawaña visitawasqayku. Chaymantataq waq circuitoman ripunqa. Hermanoy Tomás. Gracias, hermano Richard. Hermanos Richardqa soltero. Wakin hermanostaq sapallan kasqanmanta llakikunku. Tukuymatataq ninku. Ñawpaqta visitawasqaykumanta pacha hina karqa. Imaynalla Jeff, ari kantiempituy. Mana imapis, lavadora sonasan. Kunandia ropayta t'aqsakuni Noqa piensarqani solterosqa ashqa tiempoyuq kasqankuta. Manima ruanayuqpis kankuman hina. Maypantasqapuni kasharqani. Nillataq solterospa waq llakiykunas nimpi piensasarqanichu. Tinkuna cama. Tinkuna cama. Hey, qawaria. Melisawan sumaqtasina parlarikushan. Sumaqsina estudio guerra. Cosa kanga visitarinaga. Gracias, hermano Richard. Chayllapaqpis. Sumaq kaman kasaranankuqa. Imataso yashankiri parla payayayña. Ima? Melissa, kan soltero, pipe soltera, precursorata, kampa hinapuni. Imaynatani. Hermanota penqarpachiku. Mana waleshu chayqa. Sapa visitapi chayllatapuni hermanoman ninku. Wakin hermanosqa sapan kasqarayku compañerata mask'apuyta munanku. Qhawariyka hermanitasta waway, kusa kama paykunata riqsirinayki. Tukuyninkuta sabadupaq almuerzopaq invitarishani. Chayta ruaspa, hermanos Richardta, hermanitastapis penqayllapis riqurichiq kanku. Hermanosqa sapa semanapuni hermanitasta hermanos Richardman k'askachiyta munaq kanku. A veces ninqa soltero hermanosmanta sapanku kasqallankupi piensanchik. Manata Jehovapaq sumaqta llank'asasqankuta qawanchikchu.
maita faltachasqayku. Pero hermanasqa hasta wansina faltachasonqanku. Mana noqaqa soltero hermanosta, soltera hermanasta p'enqachiyta munanichu. Zichar. Jeff. Gracias. Mayta qanmanta yachakuni. Maymanchu llinki chaypi, Jehová mayta bendicisuchu. Ari, gracias. Kunanga kinsakaqta puymanñataq kutichina. Soltero chayri soltera kanki chayqa, Jehovápi creesqaykirayku kallpayuq kawaq, imaynamanta. Chaypaqa allin kanman imaynasmantachus Jehovapaq astawan llank'anaykipi piensarinayki. Romanos 4:20 nin Abrahamqa Diospaq nisqanpi mana iskay rayaspa creesqanta, creeypitaq kallpachakusqanta. Chayrayku, soltero hermanasniy, Jehová nisqasninpi sapa kutit ukuriychej. Payqa tukuy nisqasninta ñawpa tiempopiña junt'arqa. Kunampis nisqasninta junt'asallampuni. Tumpamantawantaq ima bendicionestachus hamuq tiempopi runawanchejta nisqanta junt'allanqataq. Chayqa creyninchejta kallpachan. Chayrayku, Jesús hina, Pablo hina, Timoteo hinataq Jehová bendicionesninmanta runasman willamunallapuni. Soltero hermanosney, ama congregación manta karunchakuychejchu, amallataq yuyaychejchu congregacionpi nimapi yanapakusqaykichista. Hasta wampis Jehovata tukuy songo sirvispa, hermanosta, hermanastapis kallpachayta atinkichej. Chayrayku, creeypi sinchi sayasqa cristianoswan masichakuyaychejpuni, soltero kaqkunawan, casados kaqkunawanpis. Timoteo hina chay imaspit ukuriychej. Chaykunapi songoygichejta churaychej. Ahinamanta ñawparisasqaykichista tukuy runas sut'ita rikunankupaq. Soltero hermanosney, congregacionpi may munasqa kankichej. Kaykama, imata kaykinsamant aqasqa discursopi yachakunchej. Bibliasnikichejpi kichariychej Hebreos capítulo 11. Versículo 4 manta pachaq hawarispa, Diosta tukuy songo sirvejkunamanta ashqa sutista rikunkichej. Chaypi kashan, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sara, Rahab, Gedeón, David, waqkuna ima. Kay listapi kaqkunaqa mana kikin llakiykunasniyuqchu karqanku. Hinapis kaypi rikch'akurqanku. Hebreos 11:34 versículo manta chawpinejpinin tukuyninku pisi kallpayuq kashaspa kallpayuqman tukusqankuta. Ari, Jehovápi creesqankurayku kallpayuqman tukurqanku. Kay tiempopipis kikillantaq kashan munduntinmanta Jehová llaqtanpiqa. Jóvenes, machitus, qaris, warmispis imayna kawsayniyuq kaspapis creyninchej rayku kallpayuq kanchis. Chayrayku munasqa hermanosniy, hermanasniy, ama qunqaychejchu tukuy qankunata maytapuni munakusqaykuta. Jehová bendicionninwan creyniykichej rayku sinch'ita maqanakullaychejpuni. Gracias, hermanos. Sumaqta parlarimunkichej. Kunanqa bautizakuqkunapaq discursuta uyarisun. Allin kanman tukuy bautizakuqkuna sumaqta uyarinaykichej. Bautizakuytawan imaynata creyniykichejta kallpachawaqchej. Jehová Dios ninchej bendicisunqachejpunichu. Chay tapuykunaq kutichiyninqa kay discursupi sut'inchakunqa. Creyniyuqkunaqa wiñaypaq kawsayta atinqanku. Hermanunchik Zion ekran umallarichenqa. Payqa comité de coordinadores manta. Tukuy hermanos kusisqa kashayku bautizakushasqaykichikmanta. Kay p'unchayqa may sumaqpuni. Munduntinmanta hermanosman uqchakapusankichik Jehovata yupaychanaykichikpaq. Piensariychik hatun coliseopi kashasqaykichikta. Waranga hermanosninchiktaq hermanasninchikpis manchay kusisqa t'aqllararikushanku qankuna bautizakushasqaykichikmanta.
Wakinga jóvenes kankichej, wawamanta pachataq Diostas riqsirqankichej. Qankunamanta wakintaq ichapis unayña Jehovamanta yachakorqankichej. Wakintaq ichapis decillanraq Bibliamanta yachakorqankichej. Kay onqoy kashaqtin sumneqta yachakuspa. Kunantaq Jehová Diosman kawsayniykichejta qopunkichej. Chayrayku mayta kusikuyku. Kunan p'unchay bautizakunaykichejmanta. Bautizakuqkunapaq kay discurso sutikun creyniyuqkunaqa wiñaypaq kawsayta atinqanku. Creyniyuq kayqa niyta munan Jehovapi atinekuy. Creyniyuqqa Jehová Dios nisqasninta juntananpi atinekun. Creesqanchejtaqa rikuchinchej Diospaq munayninman hina kawsakuspa. Qankunaqa chayta ruwankichej. Chayrayku kaypi kasankichej bautizakunaykichejpaq. Creyninchejtaqa ninawan kikinchasunman. Ninata hap'ichinapaqqa t'una llant'itasta pallamuna. Zaku llant'aspis tiyapunallawanchejtaq tiyan. Nina mana wañunanpaq. Kunan bautizakuspataq creyniycheqa nina hina hap'ikuyta qallarisan. Ninataqa ma hap'ichiyta atikullanchu. Llant'a hoq'o kanman wayrapis wañurbachinman. Ichaqanpaqpis creyniyuq kayqa mana facilchu kanman. Kunankamaqa tiempochakorqanki. Kallpachakorqankitaq creyniyi sinch'iyananpaq. Ama creyniyi wañurpananta saqaychu. Imarayku. Imaraykuchus creyninchejqa chay nina hina wañurparinman. Mana sinchiachisun chayqa. Pacha Jesusqa yachachisqasninta nerqa pisi creyniyuq kasqankuta. Chayta hawarina Mateo 17:20pi. Mateo 17:20. Paytaq kuticherqa. Pisita creesqaykichej rayku. Chayqa tapuni niykichej. Creesqaykichejchus mostaza mukjitu chiquitallanpis kanman chayqa. Kay urqota niwaqchej kaymanta haqayman ithiriy nispa. Ithirinmantaq mana imapis qankunapaq mana atikuqqa kanmanchu nispa. Jesusqa chaywan nisharqa creyninkuta kallpachananku kasqanta. Ninata hap'ichaqtinchejqa ninaqa sumaqta lawrarinman. Mana llant'ata churaykuqtinchejtaq imataq kanman. Ninaqa wañurbapunman uspallaña kanman. Ahinata creyninchejtapis sinchiachinallapuni kashan. Kallpachakuna kashan. Mana sayk'uspa creyninchejta hatunyachinallapuni tiyan sinchi kanankama. Kunan 15 tapuykunaman kutichisun. Kaq imaynata creyninchejta kallpachasunman. Iskay imaynata creyninchejta rikuchisunman. 15. Imawan Jehová bendeciwasun creesqanchej rayku. Niraq chay tapuykunaman kutichishaspataj iskay hermanosta tapurisunchej imaynatachus creyninkuta sinchiachisqankuta. Ñawpaqtaqa hermanonchej Johnny Palmota tapurisun. Hermanonchej Palmoqa warmin Heliwan Finlandia Betelpi sirvishanku. Payqa 60 watastaña Jehovata sirvikushan. Sumaqta reparaychej imachus payta yanapasqanta creeynin pruebaman churasqa kashaqtin. Hermanoy Johnny, mayk'aqllapis creeyniyki pisiyarqachu? Ari, uhkuti 17 watasniyuq kasaspa uhkaru lugarman riporqani. Precursor auxiliar hina yanapakunaypaq. Chaypitaq waq iglesiasmanta runasqa niwarqanku testigosqa pantasqas kasasqanchejta, noqatapis engañasqata engañawasqankuta. Bibliaq wakin versículos ninmanta manchayta tapuarqanku, chaytaqa nipita puwarqaraqchu. Chay runasqa creenapaq hinapuni parlaq kanku, umayta muyuchisawarqanku. Piensarirqani imastawantaq mana allinta yachanichuri nispa. Chaytaq astawan llakichisawarqa. Creeyni pisiyasarqa. Hermanoy, chayqa maytacha llakichisorqa. Imaynata creyniykita kallpacharqanki. Chaypachaqa mana kapuarqachu librosni,
nitaq wastawar libraripis maskanaypaq. Chayraygu hermanosnima cartata escribirqani. Paykunaqa karcelpi kasharqanku. Mana cuartelman risqankurayku. Paykunaqtaqa tukuy librosninchik tiyaporqa. Sapadiyataq Bibliata manchayta estudiaqkanku. Paykunaqa llakisqa kasqayta reparaspa, cartapi kutichimuarqanku, tukuy tapuykunasniyman. Mayta kusikorqani, Jehovata agradecikorqani, chaywan creeyni kalpachakorqa. Jehovaqa hermanosniyki neqta yanapasorqa. Creyniyki kallpachakusqan imapi yanapasorqa. Chayqa mayta yanapawarqa. Tukuy sonqo Jehovata sirvikunaypaq. Chayqa kaq yachayta aswan sumaqpaq qawarqani. Librostapis tantakorqani bibliotecaypaq. Kunankama librosniyqa tiyapuwanraq. Noqapaqqa may munasqa kanku. Chaymanta pacha 56 watasña pasan. Kunankamaqa niña nimamantapis iskaychakunichu. Jehovaqa tukuy tapuykunasninchikman kutichiwanchik. Mana chayllachu. Kunan ima tapuypis mana kutichiyta atikuqtinqa, aswan qhipaman. Jehová maychus tiempompi kutichinanta suyakuni. Gracias hermanoy Palmo. Kay willariwasqaykuwan sut'ita reparachiwayku Bibliaqa tapuykunasninchikman kutichiwasqanchik tapuni. Kunanqa hermanunchik Frankiwan parlarina. Payqa señoran Karenwan Estados Unidos Betelpi llank'ashan. Sumaqta reparana imachus hermanunchik Frankita yanapasqanta Jehovaman kawsayninta qopunanpaq. Hermanoy, mayk'aqllapis creyniyki pisiyarqachu? 12 watasni kama abuelitay uywakuwarqa. Payqa testigoswan estudiasharqa. Ajinapi Diosmanta yachakorqani. Wiñasqayman hinataq estudiarqani. 17 kashyaspataq waq jóvenes hina imatachus ruwanaypi piensarinay karqa. Zeqsisqasniyqa universidadman yaykunayta yuyarqanku. Hinapis Bibliata estudiaspa yachakorqani Jehovata sirvinay kasqanta. Chayqa mana facilchu karqa. Wakin kutisqa imatachus ruwanaytani yacharqanichu. Jovenyaraq kasqayrayku mana yacharqanichu Biblia nisqantachus, amigosnipaq, chayri familiaresnipaq nisqantachus kasukunayta. Chayta ruwayqa nipunicha facilchu qampaq karqa. Imaynata creyniykita kallpacharqanki. Jehovata sirvinaypaqqa reparakorqani, payta astawan reqsinay kasqanta. Chayrayku Bibliata watiq estudiarqani, reunionesmanpis serqani, sapallaypis Bibliata estudiallarqanitaq. Upitaq Salmo 119ta estudiarqani. Chay salmoqa Jehovata munakuq tatata hina qawanaypaq yanapawarqa. Reparachiwarqataq Biblia nisqanman hina kawsakuyqa sumaq kasqanta. Salmo 119:99 nin tukuy yachachiwaqkunamanta nisqaqa astawan entiendeni. Imaraykuchus kamachisqasniykipi mayta unanchani. Salmistaqa nisharqa Jehová Dios yuyaychaqnin kasqanta. Noqapis allin yuyayniyuq hermanosmanta, hermanasmanta sumaqta yachakullarqanitaq. Paykunaqa Jehovata sirviyta aklakorqanku. Chaytaq kawsayninkupis sut'i rikukorqa. Kusisqasta Jehovata sirvisharqanku. Ajinapi sut'ita yacharqani Jehovata sirviyqa may sumaq kasqanta. Jehová Diosman mayta agradecekuni. Chay hermanos neqta yanapawasqanmanta creeyni pisiyashaqtin. Bibliata estudiasqaykipis hermanospis sumaqta yanapasorqanku. Creyniykita sinchiachisqayki yanapasorqataqchu. Bautizakuytawan precursor karqani. Chanta Betelman waqyariwarqanku. Joven kasqaymanta pacha astawan Jehová Diosninchikman qayllaykorqani. Joven kashaspa Jehová Diosninchikta sirvikuyta aqllasqayqa may sumaqpuni, mana pesachikunichu. Jehová Diosqa joventapis machitutapis yanapawasunpuni. Gracias hermanoy, sumaqtapuni ruwanki. 15 tapuykunamanta parlarina karqa. Uqninkaq imaynata creyniykita wiñachiwaq.
Bibliaya creyninchikta kallpachan. Llanta ninata laurachin ajinata. Creyninchik wiñanallanpaqpuneqa kayta ruana. Bibliata leena. Chaypitaq t'ukurina. Bibliata leega creyninchik hap'ikunanpaq llant'ata yapaykuy hina. T'ukuritaq ninata phukuy hina mana wañunanpaq. Chaykunamanta parlarina. Ñawpaqtaqa salmistamanta parlarina. Salmos capítulo 1, 1 al 3. Salmos 1, 1 al 3. Kusikuyniyoqmin runaqa saqra runaspa yuyaychasqankuta mana hap'ikuqqa. Huchasapaspaq yanninkutapis mana qhatiqqa. Diosmanta asikuqkunawanpis mana qusqachakuqqa. Mana chayqa Diospa kamachisqanpi payqa sonqonta churan. Chay kamachisqanpitaq tutap'unchay unanchan. Chay runaqa mayukantupi sach'ahina. Tiempompi poqon. Laqhisninqa q'umirllapuni. Manataq hawinchu. Tukuy ima ruwasqanqa ñawpaqman sin allinta. Kay salmista hina ruwana. Diospaq leyninwan misk'irichikuna. Diospaq palabranwan misk'irichikuspaqa mana obligasqa hinallachu leesun. Manaqa sonqonchik aysawasun leerinapaq. Kaypi nin hina Jehovaqa munan sapatilla palabranta leerinanchikta. Orakuspaqa Jehovawan parlanchik. Bibliata leegtinchikta pay parlamuanchik. Hawarina imayna k'achitutachus Jehová Dios parlariwasqanchikta kay Isaías libropi. Isaías 30:21. Isaías 30:21 nin. Chantaqa wasaykichikpi kay palabrasta nishaqta uyarinkichik. Kay minchaqanyanqa chayninta richiq. Amataq pantaychiqchu pañaman nitaq lluq'imanpis. Imaqtinta Jehová wasanchikmanta parlamuanchik nitaq ñawpaqanchikmantachu. Imaraykuchus Jehovaqa palabranta qillqachirqa unaypuni nisunman wasanchikpipis kanman hina. Astawan entiendelinapaq kay piñataq t'ukurina. Mayllamanpis ashka wawaswan rishaspaqa wawasqa ñawpaqanchiktapuni rinku. Correrispa ñawpaqta ririnku. Maymanchus rishasqankuta mana yachaspapis. Tatastaq qhipankumanta imata ruwanku. Paykunaqa ninku ama chay ladumanqa kayman hamuy nispa. Wawastaq kutirimuspa maynintachus rinanta rinku. Ari, noqanchikpis imatachus Jehová Dios wasanchikmanta niwasqanchikta allinta uyariyta munanchik. Imatapis allinta ruwanapaq. Uq horariota ruwakuychik Bibliata sapatilla leyinaychikpaq. Ichapis Bibliata leyinapaq programitata JW manta urqukuwaqchik. Mask'achiy nisqa cuadritupi Bibliata leyinapaq wakichikusqan nisqata mask'awaqchik. Bibliata sapatilla kinsata chayri phishqa capitulusta leespaqa tukuysitunta uq watapi tukuwaqchik. Hinapis mana Bibliata leellachu. Manaqa t'ukurina tiyan leesqanchikpi. Chanta imarayku t'ukurina tiyan leesqanchikpi. Imaraykuchus mana kikinchu chayqankaqta yachaywan chayqankaqta ruwaywan. T'ukurisqanchikqa yanapawanchik imastachus yachakusqanchikman hina imatapis allin yuyaywan ruwanapaq. Bibliapi t'ukuriymanta parlaspaqa sonqomantawan parlan. Imarayku. Imaraykuchus t'ukuriqtinchikqa yachasqanchik sonqonchikman yaykunqa. Chaytaq yanapawasunchik allin kaqta ruwananchikpaq. T'ukurisqanchikqa uq puente hina kanman. Kay ladupi kashan imachus allin kasqanta yachasqanchik. Kay ladupitaq chayta ruwasqanchik kashan. T'ukurayqa uq puente hina uqchaykun yachasqanchikta ruwasqanchikwan. Ichapis wakin kutisqa imachus allin kasqanta yachanchik. Hinapis mana ruwanchikchu. T'ukuraytaq uq puente hina yanapawasun
yachasqanchikta ruwanapaqpuni. Imaynatat ukurisunman. Bibliata chayri publicacionta chikanta leeriytawan, chay leesqanchikpis sumaqta piensarina. Tapurikuwaqchik. Imata Jehovamanta yachakuni kayta leerispa. Kayta leerispa Jehovata astawanchu munakuni. Imaynata yanapawan. Imaynata chaywan waqkunata yanapariyman. Kunanga ñawpaq kaq tapuyninchikta yarikuna. Imaynata creyninchikta kallpachasunman. Bibliata sapadiya leerispa tukurispataq. Iskay kaq tapuy. Imaynata creesqanchikta rikuchisunman. Jesus nerga mana paypi creeyllachu kasqanta. Juan 3:16 leerina. Jesus imatachus creeymanta nisqanta yachanapaq. Juan 3:16 nin. Diosqa chay hinatapuni kay mundumanta runasta munakusqan rayku k'ata wawanta gorqa ahinamanta pillapis paypi creeqqa mana wañunanpaq. Mana chayqa wiñay kawsayniyuq kananpaq. Kunan imaynata creyninchikta rikuchisunman. Kay versiculumanta sutinchay nin, creyninchikta rikuchayqa niyta munan Diospi sinchita creesqanchikta, paytataq kasukusqanchikta. Abrahamqa sinchi creyniyuq kasqanta rikuchirqa Diosta kasukuspa. Imaynatachus Abraham creyninta rikuchisqanmanta hawarina Santiago capítulo 2 versículos 21 al 23. Santiago 2, 21 al 23. Manachu tatancha Abrahamqa ruwasqasnin rayku chiqansunapaq hawasqa kar, wawan Isaacta haywananpaq altarman churasqantawan, separanki hina creyninqa ruwasqasninpis rikukorqa. Chay creynintaq ruwasqasnin neqta juntasqa karqa. Ahinapi Diosmanta kay qillqasqa juntakorqa. Abrahamqa Jehová Diospi creerqa. Chayraykutaq chiqan runapaq hawasqa karqa. Payqa Jehová Diospaq amigon nisqa karqa. Abrahammanta leerispa, tukurispa ima, separasunman imaynachus Abraham kashasqanta wawanta Diosman haywapunanta neqtinku. Munasqa k'ata wawanta. Chayta ruway facilchu karqa Abrahampaq. Abrahamqa ñawpaq mantaña nerqa Jehovata tukuy imapi kasukunanta sirvinantataq. Abraham chayta ñawpaq mantaña nisqanqa yanaparqa kawsayninpi allin imasta aqllananpaq. Chayman hinataq ruwananpaq. Nita hayk'aqpis neqchu Jehovata kasukusaqchu manachu nispa. Jehová wawanta qonanta neqtintaq Abrahamqa mana iskayrayaspa chay ratu pacha kasukorqa. Mana atinapaq hina kaqtinpis. Kunan bautizakusqaykiwan tukuyman rikuchisanki Jehovaman kawsayniykita qopusqaykita. Tukuy imapi payta kasukunaykipaq sirvinaykipaqtaq. Kunanqa 15 versículosta leerina. Yachakusuntaq ruwasqanchikwan creyninchikta rikuchinata. Sapa versículota leerispa kawsayniykikta Jehovaman qopusqaykichikpi tukuriychik. Imaynatachus creyniykikta rikuchinaykichikpipis. Ñawpaqtaqa leerina Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 nin. Amataq tantakuykunaman ziyta saqanachu. Imaynatachus wakinkuna yachaykukunku ahinataqa. Astawanpis puraqmanta kallpachanakuna. Diosman qokuspaqa nerqankichik. Tukuy tantakuykunaman zisaqpuni nispa. Imaynata creyniychikta rikuchiwaqchik. Trabajota necesitaspapis, reunionesman mana zeqta saqewaqtinchikqa mana hap'ikusunmanchu.
Mana ninaygichikrakchu tiyan reunionman risakchu manachu nispaqa. Chaytaqa nerqankichikña Jehovaman kawsayninkichikta qopusaspa. Kunanga Romanos 10:10 tañataq leerina. Romanos 10:10 nin. Runaqa sonqunpi creenan tiyan chiqanpaq hawasqa kananpaq. Siminwantaqri runasman willanan tiyan salvasqa kananpaq. Diosman qokuspaqa paymanta tukuyman willasaq nerqankichik. Chaytataq ruwawaqchik temprano puñukapuspa q'ayantin predicacionman rinaykichikpaq. Atikuqtintaq precursor auxiliar kawaqchik. Predicacionta tukuy kawsayninchikpi ñawpaqman churaspa. Mana chayri wajinasmanta predicaspa. Telefono nehta chayri carta nehta. Kinsakaq textotaq Marcos 11:24. Marcos capítulo 11, versículo 24 nin. Chayrayku niykichik, Dios manta imatapis mañakuspaqa, hap'inaykichiktapuni creeychik. Hap'inkichiktaq. Dios man qokushaspaqa nerqankichik, tukuy imapi yanapanta mañakunaykichikta. Chaytataq ruwawaqchik, maqanakusmanta pukllanapaq rikurimusuqtiykichik, chay ratu pacha qesachaspa, waq imatataq pukllaspa. Sinchita unquykuspataq orakunkichik, imatapis allinta ruwanaykichikpaq. Pipaqpis phiñakuyta munasankichik chayqa, orakuychik sonquykichik tiyaykunanpaq. Ashka versiculosraq tiyan, chaykunapitaq rikuchishan imaynatachus creeninchikta kallpachanata, rikuchinata ima. Qankunataqri ñapis Jehová Diosninchikman kawsayniykichikta qopunkichikña, munayninta ruwanaykichikpaq. Jehová Diosman kawsayniykita qopusqayki, munayninman hinataq kawsakunaykita nisqayki, kunanmanta pacha yanapasunqa, allin imasta aqllanaykipaq. Iskaykaq tapuyta yuyarikuna, imaynata creeninchikta rikuchisunman. Creeninchikta rikuchinchik Diosta kasukuspa. Kinsakaq tapuy. Imawan Jehová bendeciwasun creesqanchikrayku. Jehovaqa mayta munakuanchik, pay munan allinta kawsakunanchikta, kusisqataq kananchikta. Payqa hawamushan creyniychikta rikuchinaykichikpaq imastachus ruwasqaykichikta. Wakinqa yuyanku Diosqa tukuy ima saqra ruwasqanchiktapuni hawarimushasqanta. Chaytataq listapi anotarishasqanta. Hinapis Jehovaqa mana chaytachu ruwashan. Astawanpis payqa tukuy allin imasta ruwasasqanchikta hawamusan. Chaymantataq kusirikun. Kayta astawan entienderinapaq kikincharina sapa dia fotosta urqusqanchikwan. Celularninchikwan chayri kamaranchikwan. Ashka fotosta urqurinchik. Hinapitaq reparanchik. Ugnin amigunchikta urqusqanchikta hina uyayuqta, imatapis mikurishaqta, chay fotota amiguykiman rikuchiqtiyki ima nisunkimantaq, borray nisunkiman. Chay fototaqa ni paypis ni qampis waqkunaman rikuchiyta munankichikchu. Piensarichik Jehová sapa ugniykichikmanta ashka fotosta urqusqanpi. Mayqan fotostata hallch'akunqa. Pantaykurqanki chaykunatachu? Fiero lluqsirqanki chaykunatachu? Mana, pesachikusqaykirayku Jesus wañusqan rayku ima bozaran chay tukuyninta. Payqa k'achitu fotosniykita munasqata hallch'akun. Mayqankunapichus creyniykita rikuchirqanki chay fotosta. Jehovaqa creyniykirayku bendeciyta munasunki. Hebreos 11:6pi separasun Jehová imaynatachus hawasqanchikta bendeciytataq munawasqanchikta.
nin mana creyniyuq kaspaqa manapuni Diospa ñawpaqinpi allinpa hawasqa kayta atisunmanchu. Imaraykuchus Diosman qayllaykuqqa creenan tiyan Diosqa kasqantapuni. Hinallataq sonqo k'aqaywan payta masqaqkunata t'inkasqantapis. Apóstol Pabloqa kay capítulo 11pi sumaq creyniyuq kamachismanta qillqashaspa kay versiculopi yuyarichiwanchik Jehovaqa payta masqaqkunata t'inkasqanta. Ninata hap'ichinapaq timpuchakuqtinchik kallpachakuqtinchik imata chaywan tarisunman. Chaypi q'uñikusun k'ancha wasuntaq. Noqanchikwan kaqkunapis q'uñikunkuman. Laqhapi kasaqtinchiktaq ninaq k'anchayninqa sumaqta k'anchariwasunman. Nina chispiariqtintaq kusirikunchik, tranquilostaq kanchik. Imawantaq Jehová kasukuq kamachisninta creesqanku rayku bendicenqa, Jehovaqa wiñay kawsaywan bendeciwasun. Jesuspis ashka kutispi kamachisninman nerqa wiñay kawsayta hap'inankuta. Ninata hap'ichispa kusirikusqanchikqa Jehovamanta hamun. Creyninchikta kallpachaspa bendicionesta hapisqanchikpis Jehovallamantata hamun. Ima bendicionestataq kunankama quwanchik. Bendicionqa kay palabran. Kaywan sumaqta yuyaychawanchik. Kay laqha mundupi kaywan k'anchawanchik. Waq bendiciontaq Diosmanta willamuy, chaytaq kusichiwanchik. Nintaq Espíritu Santon, chayqa llakiyninchikpi kallpata quwanchik. Yuyarikuy, mana sapaykichu kashanki. Waq bendiciontaq kasan munduntinmanta tukuy hermanosninchik. Paykunaqa munakuwanchik sonqochawanchiktaq. Kunanqa yuyarikuna chay 15 tapuykunata. Kaq imaynata creyninchikta kallpachasunman. Sapadía Bibliata leespa t'ukurispataq. Iskay kaq imaynata creyninchikta rikuchisunman. Diosninchikta tukuy imapi kasukuspa. 15 kaq imawan Jehová bendeciwasun creesqanchik rayku. Wiñay kawsaywan. Kay diaqa sumaqpuni, yuyarikuychik, anotakuychik. Bautizakunapaq discursota sapa uyarispa, bautizakusqayki diapi piensariy. Piensarillaytaq ashka bendicionesta hap'isqaykipi, Jehovaman kawsayniykita qupusqaykirayku. Jehovaqa kusisqa kawsakunaykita munan. Munduntinmanta tukuy hermanosninchik kay discursota hawamushanku. Qankunawan kusqa kashayku. Kusisqataq kanaykichikta munayku. Hinapis kayta yuyarikuychik. Kusiytaqa mana qolqewan rantisunmanchu. Nitaq noqallanchikta munakuspa tarisunmanchu. Imaynatachus nina kaqtin, k'anchaypis calorpis tiyan, ajinallatataq creesqanchik rayku, Jehovata, waqkunatapis munakusqanchik rayku, kusiy tiyan. Munakuyqa nina hina k'anchariwanchik, kusiytataq hapamun. Runasqa nisonqanku, munasqaykita ruway, qanllamanta kashan nispa. Hinapis aswan sumaq Jehová nisqantapuni ruwanayki. Jehová Diosninchikta sirvikuspa kawsakuyqa tukuy imamantapis aswan sumaqpuni. Chayrayku kunanmanta pacha mana saykuspa creyniykichikta wiñachillaychikpuni kallpachaychiktaq. Gracias, hermano Ekran. Kay watapis bautismoga mana tukuy lugarespichu kikinta ruwakunqa. Sapa lugarmanta ancianosqa imaynatachus bautismo ruwakunanta ñawpaqmantaña wakichinku. Imaynatachus ruwakunantataq takisqanchiktawan willariwasun. Kunanqa 79 takiyta kusqa takirina. Sutikun yachakuqkunata kallpachari. Takiyta tukuytawan qankunalla Diosmanta mañakuwaqchik.
79 taquita Cusca taquirinachej. Hermano Izene, mañakuistu tazoay tukuy charpanapa. Ya, mañakusuncho entonces, ¿ya? Ok, Jehová, que yo te comía camoigo, gracias, nigo Jehová, ganar sumach causacoigo, sumach conam su yericorgaigo, kai pagarin, sumach yo echaigona y achichigona gamantamo, experiencias, conant sumach kai pichawaigo, conanogaigo gampaja munainigo, tazuanarigo pajponi, chairego mañaricoigo, espíritu santillita, hinamanta sumachta, yo enigo, pisongoigo, pijapaconam, que Chayman hinata kawsakuy munaygo, ahinamanta sumaqta creinigo, sin chicanampaj, hasta wanta huñanampaj creinigo. Jehová Dios nigo, mañarikuygo Espíritu Santo, y harcarioigo ponica y sahra pachap kawsakushaygo, tukuy sahra zuaygunas manta, munapayaymanta, harcarioigo Jehová. Kawsaynigo takunan sagapoigo, gampaj munaynigiman hinapuni kawsakuy munaygo, chaytataj mañarikuygo, waway Jesús sutimpe, amén.
Gracias, Airito. A mañana, hermanos, ni desconectar con Ichisu. Tarde mancanga resumen. Entonces, hermano y René, las 4:30 tacho, 4 tacho. 4:30, Kang, 4:30. Ya, 4:30. Entonces, parlare con una prima tacho y con pagar en Chayman. Parlare con una. Tú invitas que en tarde 4:30, ¿ya? Buenas tardes.